Mhm. Yes. Mwancho muligereria handonsi asoke bwaterete karibu naende ase show yaito yelitukulia rero ekerere Alhamisi chitariki irenge chitariki 22 mutinyu 10 omwaka oyo iga long time. Long time. I've missed you guys. Mwekemogendera tarekini. Mwana niye sabako. Hallelujah. Matuka mange sana. In fact, twarire chishughuli ga chinyinge chia heka na mang'anande ayagera ayagera tukaraba busy in in one way or another. Just a minute. Bia muri bono tiango ndarigire comment yambarenga bara munanche mugorobe yiga ya bono andonsi asemuke bwaterete Kisi Hot TV TV namba yemo ase emiroberio yaito yomuno wike gusi na aitu chikiro koretera mugorobe ya rero iga long time twakora matuka mange utana korora nambie muri aimuke bwatete kurwa. Where are you people? Ayuke bwatete kurwa, just let me know. Wetra ase semaji comment ngayuke bwaterete chinse chiga naende kurutotikana ng'aki kwagendereire ase obogima boiga twatwara heka chia mashujaa day chigatubeka busy kominyokari nari, that is why twabora kurembeo but rende twachiakire tokwaeri rituko rigoro bono twabere free bono twachakire chishow chito naende on a daily basis gochakira saa 3 goika chinsa 5 chia butuko timanyeti abantu mogotobwata gwetera Facebook, abantu mogotobwata gwetera ase ensemo ya YouTube ndochenga amashabiki achakire gwiteka igaso obonge bono give your comment ntebi ayoke bwaterete kuruchinse chiga chia bono mogoroba aiga Kenya East Africa Africa ya mocha kurutwa katika ndetendo cha bantu bandega baragire omuri buya mokororekana gwero 1 week hantu baragire muri gwero chinsari mache rero igakang'ana nkarae gante gituturakwanira gakurukunga chinsari mache mashabiki nganye tamanye kobeke ng'ana mesa manya gotereka ga turaruga turagire Kisi Hot TV omate no bikurugirwa. By the way, I want to thank you so much. Bari mugenderete go share chi video cheito bunere lichi kurieto gase Kisi Hot TV litangani gukora share kwa manya gocha ku watch rina lichi kurieto okora watch okora share litangani anya kore YouTube oko click share button kwara share na group ikomi ga WhatsApp anya kore Facebook kwara share group isano ile ikomi kwa manya kore na ku watch ina lichi kurieto kakabuna hintu Kisi Hot TV ntwamenyo kari nari kubaretera emirori ya mashujaa ngagerete mwegokia live gaiga Facebook na YouTube mokego kikiandiki 10 tulikuwa live emirori yonsi we were live here
iko nkagirete ng'ai kinde kimwantumete nchigokora bari mwachangete data bundles. God bless you so much. Nyasaye abaseseni nande abairaneri amashabiki narabeka naiga agachanga data bundles. God bless you so much. I can't fail to thank you. I can't fail to recognize you. You did a great job. Na bari mugenderete kubwate ratio yiga ko make sure bari mwana kumbori kaka ngayure ngaikuachia no I'm back. Mashujaa yatubeke mirememe kongwa kubange bintu bibiri bitatu, but then I think we are back in full swing. Kwa hivyo takira rero kugendera chishwiti chitu chiranire buna butambe iko bana mashabiki erito amasabiki shugu shugu se sugu tumanyeti karibu sana waire tangu ndasoma comment kiraga cha mashabiki atirimbukira yaga kurelio manyo chato kwanire ensali mache chinsali mache ngo chane fafanwe ngane yinkie minute chinsali mache manye ko baleta se screen ga to kwane mashabiki nara igo kurukwa Jennifer Kirbo first comment. Hello kaka wirobya Jackie Mukwa tuned from Doha Qatar ndani karibu doambi yere how are you Rafael mbiya bale akina baba Ronald kurwa chisamo chiri cha mashabiki tamakongo sana kurwalia chisamo cha Doha Qatar. Aha umuntu musacha wirire kaka bya sana Benito Mumanyi mupigaji picha hodari tukumuruka Benito wa mapicha bari mubwate biganine ki birthday bari mubwate kinyangi mutagate kibicha still photos tari ki video kiro kindigi Benito tamaite kubwata kamera ya video ki video kiro kindigi Benito amaite kushuti ki photo kibicha still photo nya kamaite kubwate kamera everything komanya still photo bari mutagate ki still photo especially abanyaruka bari mutagata kwa ndea outing ki still photo bari mubwate ki party day bari mubwate engagement bari mubwate ki honeymoon na ibintu byonse pi erigi Benito wa mapicha no ali Facebook akweruka Benito akweruka Beni Mumanyi muri yari baito mutumira mess mata bintu gato chontu wange kibicha kijata wakwiguru kwakajibicha kabisa actually as chi still photos na era tubwate a professional photographer kurega busongo wakachibicha chinkongo kabisa chin ebichenti ono bano morigire bari mu wati party chinyangi n'ibintu bindi mutafute matanga na vitu zingine mutafute mama ya chibicha nchemonge video Benito kotinda tangasti biashara ndio libone cha utomeko haya Benito Mumanyi busongo nyanjo nonge bwatrete akuru Lydia Muragwa Lydia kutoka Kibiriko naonye kubwate gasonye ni chiango koni be kansa ese comment to assist nitatangasa hapa onye kule busonga koni chiango tutabia seduke kutoka tutapatiana location tunasupportiana kiagara nungo support mure wetera sense ya donation lakini onye turachangire kamera yaro to basa kutuma biashara bya oga because ngo changire turi kamera we are tuachangire 198,000 if I'm not wrong. We've contributed 198,000 target yetere 380. So make sure nawe watumira segetoro kia simenye gutirimbo kansabwe ibiasara na butoko tangasa for free kake kine kikembe getana wako munu biasara bya tutambia mashabiki haya oyonguru Kibiriko Elizabeth Sabo kebwere bya kaka say high five to team comment. Asante Freda Sharoni watching live from Doni Nairobi na Steve Nyatigo Stella Mo na sababu rani haya ngoyo oya kwa Leonida Nyabuto waire kaka ulikuwa umeenda wapi? Welcome, you did a good job kaka. Yes, nilijaribu kadri niwezavyo kubaletera Mashujaa Day ayemo asayemo na nyine internet yate kitakoleta musiki kidogo, but then we succeeded. Haya, make sure you share please. Facebook ngolire nendo rejishare ngechikira mkanyara mureka 100 shares kuba minyokinde ga kweli. Team Facebook, make sure you share. Team YouTube, make sure you subscribe and share. Target yetu tuateba kaka tutagete 100,000 subscribers. Currently one I got 27,000. So I believe by 31st of December will be around 50,000. Ngakito wachi fugendik. Keep sharing. That is the slogan. That is the motto. Share, 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 share.
Haya. Chinsari machi igonaki. Yaya, ngobatebinde chinsari machi. No chirema, chinsari machi no chire na intua. Ngobatebinde nchiri chechi. Akuru kwa Clemencia Nyanchoka kutoka Kitale. Kai, Kitale mbiyere baba. Haya, asante. Elizabeth Isabuke, huyo Benita alipia matangazo na igwete. Eno Konsongo Junior kuna Bometi. Tugulu yemune. Hey, asante. John Amwama kwa shirikisho kama kawaida maonde ime. Haya. Asante. Na again ndiko tumachi comment au ndasisoma hapa. Okay. Kaka. Ege ndongera tukuruka chinsari mache. Chinsari mache tiganda ru mufano. Bari mwirite chombe roche karati kabona abana abalero bakina. Roche ndore ngari rukuruka Nyamagundo. Nyamagundo twakaire chombe twachi wako pali. Timete somo meto pali ninki. Oroche getero gotirimbuka mwagita mache mwatwa mato nebite mwatonga mwagita mache. Richombe cyanyuri chigotire mwachi wako pali. Opali ni swimming pool lakini eri alisabu ya roche eri mutange ta maji sasati kati na tukuru ko pali. So opali eye etwali ko riski kiagera ndo bata magaga timete zo erereke kusinda chenkuwa na nege kongo lakini mungabire ndo bata magaga amagaga asige songo chikuru ko crabs chichwata mainarega no kwa ro chinyora chire roche ege ndo kirwa ko chinchengeneni there was some flying some insects okonyore kera machara betese chikuna kominyoka iguru iga some insects chikuna kominyoka iguru iga abanyeruka mbaga chitumikire sana ebuna bari gukwana bagatanga bari guchiromi ba yes mangana yumenye gwete. Okay, bono ensari machi geriga ekera mwirire chombe roche chechiri kunywa machi mugwate chombe gose ni sano inya chiatirimbukire chiatachire roche chiachakire kunywa machi amarabu eng'ombe nere yemere ng'enenu igotikara magega yari isikabere ya kuno munu obonyansi kabere gato yamaja kominyoka yaswa roche namaguru na boom yatiringa machi enere ensari machi bono asobugo mobotomenyete. Alex Amosi, high five to Amos Nyambane. Alice Amos Chemani Chemani yaki Chemani obare Nyambane na Machuki Nyambane from Nyakembene banyora amaiga sante uyakoro kwa Alex Amosi. Clemencia Nyanchoka Kitale uko poa bro tuko ndani sante ero nibate ngendo ko basomia bono mwanya bantu bugumo batomenyete iga ntubwate gento tukuruka ensari machi neri mwagendekegeni ekerero manye tokonyora abange na bagoteba ninga gose barwerifu ekerero murwerifu yogochia kugurira omwana kende mugure chisoda n'ebintu binde. So mwarwerifu abantu gose 20 mwarwerifu kero omuntu oru iko gose mwarenge usine birthday yeye kero omuntu contribute equal amount of money gose me for example mwa contribute mwagura chikeke n'ebisuguti mwachikore lakini bono ensari machi nera mwagendekegeni mwaragira buya mwigota pi kero omuntu atebanga bamuratu igota muri abantu 20 kabisa gose n'abasubati nabo banjite ebitabi ebi mwagenda mwara omonyene bwiru kabisa barageri mwari inyama kabisa gose neye mbori gose neye ng'ombe gose neye ngoko mwabikira mwigota mwaragira kero omuntu chaka gotogiekegeni bono rimurengera kugenda kero omuntu agatanga rero twaragire nyare baturagiri buya rero twarire rero atoendagirengia bono ensari machi nereye mbana kubura mbaro agotimbo chokana gose nkuru magega turojune mwatanga ina ngugamba mwari otimbo chokana akwara abantu kabisa utangana mutu batenga ke yani mwaragira buya yani no manyitenga yani busubuli gambe kire nyama mahuka
bono gwakuminga abande bagotogia ekegeni ero omanya kobwochoka korwa ande ng'ani omanyete inche nabegorwa amandasi aria gise toka abana abo ne chinsari mani yani bono okuminga ki baba ngikigokori kanye kango ng'aya nabekirwe chae ndubi ki mura yani omonto akombekire chae ndubi nande narote besa esukari namachaya ki tata mochigo omotenga nyarebe yaye egekeni kiarenge buya mbuya twaragera nyarebe natema ng'a no yani akombekire esani ebachogete nomaete enchera yang'iterera omosori chinsari machi abanto buna abo mbaro yani ebiasara biao obegete bire buya yani ebiasara obegete buya kabisa chikastoma chiao kwanyora chigogotogia kiaya onye na esaruni obwate nyare bagotomina buya akima rora buna bono iga amina gose ng'aki mokache koruka nabundu ase nyomba gose empanana gose ng'aki timanyeti nabo natebia gochi koruka igo bono gwateba ng'a nyarebe iga amina buya sana ensari machi yamanya kobochoka korwa ande tata saruni neyang'o mogoteba eya gechembere moina baba iga amina omotu ngekoya wiki engima tata ng'inki gegenderete yani akomina matagataga inche monto ore takomina okomina nki gekari rende oya abanto bagotogia iga bono abo nabo tokoruka chinsari machi yani abanto batatageti koganeria abande amaya abanto batatageti goisaneka yani batatageti goteba mbuya mono buna bono egroup nere narenge kaka gai tware kona gochati president yacha bosonga ogocha gwa president watoire amagenderero gete buna bono state launch noire bosonga Central Bank of Kenya noire bosonga oisekora chipara my friend chipara enchera chirosiri within Kisii municipality chipara chirosi class A chi highway chirosiri class A ekero kurigereria iga bosongo chitaya igo chiogete korwa bosongo paka mosocho mate chiogete korwa bosongo paka rugura ari nyati koruguru chiogete korwa bosongo ogende paka almost nyakoe mate bono chinsari machi chiro chio no bono chitang'aine group ma chiko WhatsApp group ka Facebook bono yani ebinge tokonye gintuki binge tokonye gintuki state launch tokonye gintuki yani panere gocha kundagiri mwana chine chinsari machi abantu batatageti amagendero abantu batatageti korora abantu bande yani barabona baba iboire they always oppose things abantu timanyeti I'm sorry to use this term lakini abantu bwatiri nekerichi kebi barabwe egasi yabo no goita abande emioyo barabwe egasi yabo no kona kogamba abande barabona egasi yabo yani mbari goisaneka na keri giakori kaka abone botokoruka chinsari machi barimo kubori nka chinsari machi ninki aguruka chinsari machi nari yani omonto agochonyora moikaranse buya omanya gochosa ria omorembe kai gwakuminga nchigera mtasha state launch keitata state house nere bosonga yagachetu enkong'u state house yagachetu bosonga nene se president gocha yarara yona aina amagenderero bosonga chibandera chibekire kogenda paka bwayerwo state launch iga bosongo ga asinari mokuruka sinari tokuruka sports club kurumaega no state launch yere bono abantu aba egasi yabo bara abanyandamwamu yani chinsari machi kwagora ebikoroto buya ebikoroto kwagora kuri echiro ebiya basani babiri batatu bagotari naki yaya baba ebikoroto ebi nebiya bi bono wake plot chinsari machi nkibono kwagora ebikoroto biro chigoro iga ngakibono kugura ebikoroto biriga bono ebi bono yani bono kuminga ki inki kwagora agasuti akaya kuru busongo sinake nyange kaka agasuti akaya iga naye buri abantu bagatogia rietuka ng'aki akubwene yani kwamanya kugaiki omonto ndomanya kubwochoka from nowhere yani okugora esuti buru asifu na matango goji yani nkigendereta yani nkibono kwagora esuti enene iga okobeka nkibono yani bono ng'akibono eyange yere chinsari machi chiro
nonya mbono ga nochire na intu ga onye nagosomera ong'abire tiamba elingi mocha ase eshomo tosabere tochake ine aikwana gochirora chinsari mache chikwana gochira buna amore mache ng'umbu omanyete nkogo mokobaruka gwa igoro na gwaititu kwanyora ng'a kwarosirie endagera buya kwarosirie endagera gose gwa igoro ochire nabo mokoragera buya na gwaititu ensari mache ende gose na omoiri okare gose enkasini yaye gose na eyante yamanya gotinji bochoka ya yani ng'oyo korosia omachero omobega ki ogo yani bakabwebori ng'aki igo nkogwati chindoe bono inki yani endagera abanto bande batogiri from nowhere tebekiri chumbi yani mwaruri chumbi se ke inki yakuri abande ndoje ga bakwegokia aye inki gogochanda abune chinsari mache bakuru kuchinsari bakuru kuchinsari mache mbaro they are with us here baramuna intuga abune chinsari mache timanyete gose tabia kwa yarorire asore. That's what I want you to tell me. Ntabikiye kwa roche gakogechi kwanyora gose muri kebute mubutete bucya igo muko nakugamba insari mache from nowhere umuntu takutima ke yani agojo bastua bamwa kuminga ngikegendereta ki moka ngubwa tumure ki mwana tukubwa tutore tukaransta turi buya urabona nginyorete kakeri chimaski iri abasikari bachache tegoro chimaski tuikaranste kabute katwasabire chisoda gatukuna konyu tubutete umuntu ndamanye kurwota hata atimbo chokane kurwiduka getemega ke abasikari abo ngubatumure aba mate ga babwatira abamura batatuburi batabigite chimaski ga tukuva tukachisoda tukuchiebirundo kumbe no burimo aba bagukanya mangana chinsari mache tukubaruka chinsari mache abu awon join us via this link join us via this link live akurukwa chinsari mache bantu banyora amache akino nogete bamanya kuyatimba bayatimba barosie sike chinsari mache nchunkoga ngogo tosabera rero we gonna pray for us ngogo tosabera omonto mosacha Frida Sharon kaka iyo story akiagotea batia ngo ndarire comment atanga kaka kaka hiyo story nilifanyika mahali kabisa chinsari mache no chira na seita no chirega mtasha tari bube kaka state launch iko side gani nime explain omonto mosacha kaka enda mwamu nembe lakini eyagerete bukaya na senseye kaka omonto tayo okorera onde bube ugotamanya okay Felicitas Omari chinsari mache wa abanekene it's true chinsari mache nchiro nonya abu asoro maete chinsari mache use maete usine nyaruka kwanyora omurogo kunywama ekera kwanyora omurogo kunywama bantu ba Facebook muri share video tafadhali keep sharing muri share video henyaruka kwagenda kwanyora kamuraka yakago kunywama biyega mwaigwana bone ensari mache nde yamanya ku Rwanda yanda yamugenga yamutebinga amenya umuswati uri so babataka tamaite gwesibi nini yani ensari mache yani bono gusari ubwire gusino mumura gusino mumura kwanyora enyaruka biyega utagete kunywama ensari mache yamanya ku Rwanda yagenda uri tapati besa umutaka no ene rogi ya begete gasabite aho kungaina pigi ya chirete nero eri asabite squad ke nkikegendereta wakuminga egari ya chirete eri egari eri ne yabande aho kungaina agasuti kali ya begete gasabite agasuti kali ya asabite nkikitata nkikegendereta ga chinsari mache nchiro tuwako hey Douglas Bakari
Nice show kaka. Ingi eminingi ye masiki. Masiki omanyete. Ndete koje kwana bobe lakini kanda tikirabo. Elinki ejo. Bona, who is this? Roga GB. Who is this? Karibu sana. Haya, elinki eyo. Karibu barimo bojoinie show. Elinki eyo inchu live chipisho bunga ichachiga chitosabire so that tuchake program yani. Tima etiko serero kwende yani nikabwate liogi. I don't know but I'm trying to ndiro iko. Haya. Yani nsalimaji nije gutimba amaji. Mata murambare batimbirwa amaji my friend baka basirire their true soulmate. Yani watimbire tu amaji pi oborimo omuntu akwa ndukwana mangano bukora. Agutimbire ta amaji agusarire tie beti aye sambete. Mwanya bantu. Yani umuntu from nowhere umuntu takumanyiti lakini bono umaite kaka there are people banjite go dig into other people's lives okonyo kende ngiria kugini lakini umuntu narere bwanjite gukunya kaka rero nkiari kaka rero ngayatara kaka rero ngubagamba nere kaka rero ngayiaringe yani abantu bari banjite agatabia kwamanya kanyora umuntu uyu uremire impaka asonywa mete kuru gusaso kunywa makuru omanya kwa ndo timba amaji ngabambiyore taripo bigokobori akamumanya nyine nakakasungura amatenga yakakasungura twabangire ntochi tokora inyange baba tindageti ngo tabe gochime ayo bono tindageti ngo tabe gochime wachandikire hani wachandikire tindageti nkweresa badire bono network yakuri ndete uri omatenga ya nkangeri igoro hani nkweresa nkweresa gochime nabora ase kongecha lakini ubuno bumane nabatebe yani kaka kaka yani nyomuna kaka umutaka yani tiangotei yani no mahite kana ni koro tubiri abege tikoro ni bya choni no mahite sasa biso asasa betekuru no mahite kana naka sakari abege tikoro igajita kagura kamitum ngoro chimna karinga gete yani chinsa limaje papa antivirus mwenyewe na kororere gata antivirus yomanyite antivirus ne comedian antivirus kwanyora tenda yo kugenda gwakitia sigita omuntu manya gwenda gutimbira amacho antivirus uri antivirus uri abwate tabie mbei kai antivirus no mufano iki ni chinsali maji kone chago seriria antivirus abwate ngorembe uri ta gokon chinsali maji buna manondo abwate mashujaga ngai wantu bandi batigirwa isiko chinsali maji yani abantu bandi bagatigwa isiko kuji perform chinsali maji Joshua Monguru Ishmael kuronyatie komire mane kinyozi watching live kai Monguru mbyore nakinyatie haya injue show tata ngai mwaji link yeyo injue show ga kura waji de show yabo kiondo na antivirus na rajinsa limaje chinyingi sana chinza limaji chinyinge babuze ngangimokubaruka babo ntomini babo nyamalieta mubwate na ino moja mwangora haya link injwe show tima link ngwe post ile boli ya Facebook I don't know sijui mbona inakata let me try and see if it's posting kwa Facebook it's posting okay come to the show karibu sana injwe show I'm waiting you guys here so that we etabia yakwa nakoyerora igintu kianako kobera umuntu nako kogengere gasi umuntu nako kogengera ase igintu kwara gukora umuntu akagenda akagotimbira amaje so come and tell us come live here twango your experience twange experience kiao totebinga ngakiarenge ngoyoga Caroline Ngeno, good evening, watching from Kericho. Any interpretation? Way, hapa kimekamatana, sema kimekurana. It has eaten each other. Okay. Hapa, it has, I don't know that one.
It has okoroma na kithoka tao. It has bited, yeah, it has pitted each other. It is chewing each other. Yani kimeumana. It is eating each other. Hapa kimeumana. It is chewing each other. Yani kimekamatana. Okay. Frida Sharoni, tengeneza kamera yako vizuri. I see you here. So Caroline Ngeno, hapa tunachapa kikisi. Interpretation sijui kama Elizabeth atafanya. Interpretation sijui kama Sabeti ataweza kufanya. Sijui akutranslatea kwa comment si. So that upate Kenya tunadisikasi. I'm waiting for you here. Igona ki abantu bane Doreen Kwamboke Torini Mbiole. Haya, narudi Frida. Frida, hebu tafuta mahali kuna mwangaza kidogo. Tafuteko mwangaza kidogo. Tafuta mwangaza kidogo. Haya. Injue show takuwa bwaga. Pisha bubakali wikira nero gutosabira rosi ya camera. Your device is disconnected. Veni na umuro chama gari yako gutakune swenta. Haya, yamono karibu ase show. Vizuri sana. Lero ko rango bukindu boga ichira nse meyo. Pink komanya. Haya, lero naba Misiri lero no kubachongo. Lero kubarusinde rangi ga. Obi. Ngokunimba. Leo ko barande rangi sawa sawa. Aya njue show matakataka. Ngokuwarole rangi sawa sawa. Oh no. Haya. Frida gagirige karobu. Lige kabeya muri kubusyo. Ndokoro chiwo lige sunteime. Haya. Evans Omonte, one of my cousins aliniambia mtu alikuwa anataka mtu amfanyie kazi ya KCB agent. Sitaweza, nitapoteza pesa. Aya, niwe to yuna tebe tu. Umontaka cousin yaye. Tiana some comment unawateba. One of my cousin aliambia mtu alikuwa anataka mtu amfanyie kazi ya KCB agent. Sitaweza, nitapoteza pesa. Juu sitawahi fanya kwa M-Pesa. The reason behind was ilikuwa na mshahara unashinda wake. Tata gitumubwe. Bona era kaira mushene. Okay, Omonte oria okuibere nibo. Oria okuibere chibesa. Jinsi alimaji. Hai. Okay, Sharon tafuta mwangaza. Haya, balance kamera yako vizuri. Veni ndio huyu. Hai, rere mukaragirite muigo tete yakema. Nawaona kwa umbali. Miss you my guys. So much love. Akisalimia Stagali, Eriki, Geti. Kwani ayo manyana baba yao Karen Skola, Viviani, Anita, pamoja na wote. Dorini we also miss you. Ebu kuja hapa inchuka. Dorini matene na kansali macha. Akuruke shu igari mwega buyipuli otama. Akuruka ego beko na matoka hivi. Haya, karibu sana. Haya, Sharon Mbuyole. Taja Sharon. Na Sharon nabo ulinga Sharon Mbuyole. Headphone chiane gachi bwato muchanda watuma etira ari gusengo beke loudspeaker nari muranyiwe Sharon. Frida, how are you? Network yae kare ko hang. Your network is trying very to hang, so try standing on the bed so that we catch each other. Haya. Yoga. No. Haya, Torini. Ngaki we urumbiari.
Utusikii? Tolini? Kaya, huyo ni kama network imeleta matokotania. Haya. Veni mbuyole. Mbiyande. Abamba kali kuigwa korora. Ngeke bao kwana. Haya. Kajoi, how are you? Kai, rero itimo lia gongire tari kuigwa. Unatupata? Notoiguete? Ngukwana lakini hakwana hicho. Kajojo meta gukwanire mioyo imwe no murwaire. Ni tari gocho cokiri ugi pi bantu baigwe. Kwana ngo nerio. Amura aiga biangire. Aya, rero ne Jihudi Choka kurugoroga lia KSM na mukoyeroka Jihudi Choka embaliri emwamu machani bono tokanyete chiga. Ali Yehudi beka. Aya, watoigure bono na into twakoigure tebango. Biyanda bali amutukamange. Aiga tole buya. Bajya babaro bukundu bali. Oyo nibasoso balete yani ubugindu bagete kweli. Hayi. Rero timanyete insama winter ngakimoko jamwayo. Nako marangeti. Yachenjiri bona abandi ntwa tugisindani. Yachiachakire gochenji bona. Kai pole, uko yo nyasaye abagweni. Ya tani tuarua. Okay. Ngoli kutusabiraga bono. Kajoi tusabira bono. Can you pray for us? Tusabirango. Zengo sadiki kizibuna kilikia sababu aliyeta unyike mopato ile yangu ya sobotwa. Ande beke mic yange no muntu. Saba. Pray. Saba. Agenda ya saa dukwenga hindi ya maasi cheke mzuri na watu endele kuroma milari ngintami na watu kisi hata tuchi gochaka gochadiya no manene gosema ni kibengera litasubira go mutangana manne kituria go kubaba kuri na sinji wanje kwa ututasiri kituria go tubirengera liye mu inakuburia makete pigora wasiri tari mwana Yesu Kristo ramubarito. Amen. Amina. Asante. Haya. Kai, oyo rero akari kurukunga era akari funny. Wora. Sawa. Mukali, yani amatukaye tu abure kurembeo na rumwa chake. Funny. Wa. Tuanolira, warolira. Monoleke sana. Asunge tichimbo. Na heri kwetu kwenye ratiba tiwa ibai. Wewe gako mioreti ukugeta muno. Ya njira ndikindi kukwana na sinje simingu kwana ngoja ukatimbo atimote changwa. Haya, abantu mbara link ye natumire kujeni kwasho. Okay. Kango ndababori aba mwensi muri mwana korora omuntu I think now explanation. Mwana korora enzali maje. Babuni ngiri miteza alimaje. Yani lero kare gutumia ta musikete chinkongo bakani lakini no mwathe kusikaka bakangu matubona gwa no ndali nzali maji nkiagera tanyarere gabuti tanyari njomete timeti asuru yani muna naere esa iganga ikwarenge narengo tata kwabe haya emanye nsubat for example emanye nsubat matano materi nabakwa ndi studio watera hani kwa ranga wa sokira very smart yani bakaba sani bagotogi
kwama yakanyora ichara rinde igo riamana kuboncho kana kurwania yani bono ikwara batena muno muntu kwana yani bono kumingiki boni chinsali maje Kajoi no muntu, for example, let me give you an example. And Montegera, but Montegera, I'm explaining for the last time when Salimaje ngentoki. Mwagendeke gani. Kera mwagendeke gani. Mwaragira buya. Tutapekera umuntu na ruete, for example, use 500 mukara uniform abantu 20 mukandeke gani mukaragira. Wanake kera mwaragira mukira muri kogenda guse mwabitengo mwagenda mwaragira kabisa muikuta. Wona njira muri kuirana. Kira umuntu agatanga kai Leonida rera aturagira buya kai atubikire ndagira isaine twaragira bagogotogi kogenda umuntu ndomanya kurukuru magega ominyo kabaka mutu batenga kirango mwaragira buyaki yani umaitenga ina 500 cyane icyahira bose yani nabeguru nyama maugoka no maitenga ina umusuri buka yani Mbaro. Bona abona butokuruka chinsali mache yani barabuo nabo bayiboire igo that's how they were born. Kwanyora umuntu agokorera nyangi insali maje from nowhere yagenda yagengo mu Burundi yamutenga bamura wanje Kajoi haye baba Kajoi igoro igarenge no ontieri mwisonde igarenge na omete aravu noroje rina komere riparora riri hari kuri mwabo bonyansi no arenge utari mu yabwate tabibe chinsali maje hani barabu nabo bayiboire kwa nyora abantu babwate tabibu neje. And what is your experience? Wewe hauna sauti. Weke mic yange no munu. Weka microphone karibu na mdomo. Inumugade binda bwana. Anatumia ile nini ya Bluetooth ndio anatumia. Honest man. Panto baras chichi. Panto bara bolchi. Abasacha ba bora ko. By the way nyangi kibono to kucha. Kina kyaneta. Nyangi deri yari kirwande. Nyangi nero. Very honest man. Nyangi nero yari kirwande. Nyangi nero Nyangi to yari kirwande kagimonda biesho yenye siye kabaga karamu yari kira nyangi. Mche ajitambukiro bishari nyangi yari nero. Aya, bas. Bona ngo kwatori bagabuye tangasire. Kajoi tafuta mic mzuri atukusikii sauti yako haitoki kabisa haitoki we are not getting you so tafuta dori gichia fone musekere haya honest manning akibari ama tuko mbi yani ko more buyana inuga gose studio na baminto Kajoi nonera nanya komoro haya turakuona ningembeo ngaya Felicitation mari ngaya chirero live Kajoi mbi yore kayenda guchira no ale ryogiri aye ligire Kajoi mbi yore Mike aye kumusumbua asikiki Anya ngira kare ko ni kwa commute biara okay Leonid, have you ever met such people? Wako chinsali mache unakuwa kwanire mbarororo wako antombale baiboire ono gusinyo guse baiboire bo guse bakoibere kitabiye lakini ndende chinsali mache isontirororo Niki wata Kajoi Manyure. Ndoko igwete? Manyure. Ndoko igwete. Unmute your microphone.
Kajoyo koranga kalinto pia. Tokendre Leonid. Bono kaka chinsalimache chirorora bono ayokora maybe gwakorire egento ama onyore kwarenge n'omonto rindi maybe in a relationship kwamana konyora ng'amba kare yani kwanyora abwate amang'ana amange bono osinyuna ki omonto oyo amang'ana ng'ai arusi bono rindi yabidi kwamurunse kwabori naki oyo ogotebi nini kwamana gochiku yani agokoeresera yani bono omaete mpaka gwakorire bono yaikire gwati omonto oyu kwabwata kwarara amabwatuko ekiagera omaete bono obere n'omonto oyu kare gotegerera korwa ase chinsalimache echiga tokobera na monto buna oyu ekiagera onyore kwarorire onye Leonid ogosa nkio otagochera monto mosacha goriga gose monto mosubati iga bori obori gose otebe naki Leonid ere iga narorire iga tigana amang'ana aria ogokoberwa ng'a maybe ensalimache yache yakoretera amang'ana yagote ng'a yarenge maybe nyarebe akore akwana iga yaya aye buna omonto omoronge obwate akiri isainiri boronge genda nguchire omonto ori boronge iga mobori naki Leonid nimesikia hivi na hivi na hivi ama nimeona hivi na hivi na hivi maneno ya kusikiza waachana nayo. Actually na ensalimache njansareti ikabidi sasa nikaacha muragete nabwate ensalimache egachega kwana that time I had my first daughter my firstborn. During that time sisi wote tulikuwa shule wono kamutore twensi skuru kwezi nchende college nere kari university between the result kid kaka ya bide tinga tekomborori we had dated for 6 good years my friend ilibidi ni mwache Rosa Ugatijorwa bakara 2012 tigango. Nikia. 2012 ina chitenga nyoranga nilikuwanga nabwate chifriend ibere those two friends tulikuwa same college na tulisoma nao secondary so tulitoka secondary tukaachia college but we were partaking different courses. Nilikuwa nafanya human resource, mwingine anafanya beauty and hair therapy, mwingine anafanya secretarial. One of these two people kuna mwana role ngoro manyete boyfriend yani. So nere boyfriend yani oba manyete proti ya mone boyfriend yani imanyete wano ngachanga nyoro mwisiko yako ako ngaina my boyfriend ako ngaina ako mutwa mangana yani mangana ata yo atari ku exist wono kumuri amangana yanga ikwa rules inkiora ategerera mangana yo musubati kusoma mwisiko mungao and yet mimi ndio msaidizi wako, mimi ndo nafaa kusikiza, si mtu mwingine akuja kuambie kitu. Kama umeona kitu ama umeona some changes, ask Leonida iko hivi na hivi na hivi, sijafurahia, wacha kufuata mambo ya msichana mwingine. Wana ngachanganyoro mwisiko yo kuchiro gengire besti yeito ya ngire mae for $20. Wana limonde nyomba nkona gusibirende chianga linde nkaruminto nkaenda rende nkamusibiri chianga nikapanga nyumba yani ndi buno musikirende urarosi nyumba yo mumura iyi nyoro mwisike yo yebeshte yeito yende yachiri gisiri nere gokongonda nikachungulia hivi kwa mlango nkapata ni huyo Damari sasa nkamungata ye boyfriend yanenga omogenyo gonaresi arigisi Ikirende kabwata kadra kolega siane nyumba le kabwata gasoka kabwata kamusoka kuko bagenderende bakukwanira gukiga inyuwa one chinzali chimachi chibere kono bachiasa pia mangana yo ngachanganyoranga these two people wanaleta kashishi kwa relationship yetu na huyu Charlie akona akili ya mwanamke si mwanamume mjisimamia. Ilibidi nikanyaka kubwa, nilimwambia baba
mind your own business. Na hivyo ndio relationship iliisha hadi wa leo. After 6 years. 6 good years. Yani mpaka sometimes nakanga hivi, no wonder my relationships hazifanyi kazi, because when I remember the way I used to sacrifice. Yani naona hata hakuna kitu mwanaume anaweza niambia. Yani ninaweza kaa tu na mtu, of course nampima tu, niko tu nampima tu kwa umbali, ajui, but inafika tu mahali nachoka tu kaka, yani nkorosa na bakorosa, yani okorosa kwa ngora hiyo. Iko tu iko bona jinsi alimachenjiro. By the way, bona alikuwa ranga maybe ya MBO. By the way, hata ukiangalia some social platforms, si unaona like now nini hii marriage akina The Wa Jesus Family, ukiona mtu anaendelea jinsi alimachenjiro, watu wanaleta maneno. Akina DJ Mo, saa hii unapata msichana ako sijui ni Bahrain ameharibu ndoa ya mtu ya ini Salimachi yende. Yani these things are happening actually. These people are there. But si vizuri mtu ukae Salimachi mbuyo at least nyoro yo mino agenda rire mwache tu endelee rosa, wacha kukaa kamati ya rocha. Ndio hivyo sasa. Honest man, nayo utugereri bono kendo ngira ko something kuna kelele fulani hapa. Sijui ni honest man ama ni nani. Okay. Wow, Leonida, that is a very sad testimony. Kai, yaani umechunga mtu 6 years na anaenda hivyo tu. We. Inakuwa so painful, lakini let me tell you, you learn from your experience or from your pain. Ile kitu ume-experience kaka, kama ni painful, actually pick yourself from there, gather yourself together, usigive up actually, because if you become weak actually you may lose it, and there is nobody mwenye anataka ku lose it. No, you just pick up and move on. So like now this guy ako married, but sometimes ananionanga tu Facebook kama maybe WhatsApp, sometimes huwa ananipimanga tu akili. My friend, I'm not joking with married men. I am a single mom and I'm very comfortable. So take care of your wife. Ni acha kunitafuta juu. Mi saa hii niko sawa, niko rada, niko chonjo. Ulifikiria mtu hawezi endelea, lakini utajua ujui, utanionea view sasa. Na hivyo ndio nilimwambianga by the way. Hadi wale wananionea view sasa. Mai tengura tevinda abantu iga. As much as we have friends, hamangana hakuru kunga your business. If you are biyorochenga, this is where your heart is. Takono kusangana abantu mono. In your relationship where asorochenga your family. Ibintu bunebi emanyira ya bweka, because umusani yote to kumanya na bora kage no umusani, lakini onyorenga unabono you trusted this girl so much, but bono she frustrated 6 years anyway. Let me tell you, Kaka, and as we are speaking now, that lady was pregnant. Making matters worse, ilibidi flash hiyo mimba because she was not ready for that pregnancy. Na kujibona at least into abane to gataba. Omonto na gotai maybe na ki na we maybe ulizalia kwenu sijui bla bla bla. At least mimi najua I have a kid. Unaona? Msichana ilibidi atoe hiyo mimba na they did na hawakumalizia pamoja sababu alipata pia huyo ex wangu pia anamplay pia. We Abel, I think you needs replaying back. Sijui ni simu yako ama nini, it's replaying back the sound. So angalia kidogo ndio urudi tena. Okay. Abel, ni yako iko na echo, so utatoka tena urudi tuone kama itafanya. Okay. Mary, how are you? I'm fine. Unatupata kutoka wapi Mary? Naupata kutoka Bahrain. Okay. Nando wa Bahrain. Kwanako rabantu bunaba in your life chinsali maji. My cousin, my real cousin. What happened? Tutabi ngo igoro inki kiabet. So nilikuwa na boyfriend when I was in form 4. So tukapendana, tukakaa 3 years, so nikapata ball yake nikiwa TTC Nyanjwa, so my first year.
Sikabidi nichifiche na hapo mi sasa natoka kwake na naingia class. So my cousin nikamwambia juu penye imefika nikaa nimechoka kuja unisaidiange juu pia niko na shule. So mi nikitoka nikienda class, kazini yangu anaanza kumwambia vile Mary alikuwa na maboyfriend hapo back some years back. So kijana nikaona ameanza kubadilika. So hata kwa nyumba akikuja shopping, anipei pesa ya shopping. Anapea kazini yangu pesa ya shopping. Aende kunifanyia shopping sasa. So ikafika mimi nikaenda nikajifungua. So nikafanya operation. So niko na 1 month. Niko kwa kitanda 1 month. Si unajua sasa mtu huwezi amuka, uko na operation, hakuna kitu unaweza fanya. Yeah. The next room, kazini yangu amelala na huyo boyfriend wangu though hakuwa amenioa. Wanafanya mambo yao kwa rafiki yao bedroom. Msichana anachukua ni plot ama ni shule? Nini za shule? Hostels. Sasa mimi niko hapa kwa kitanda, niko na mtoto na wanafanya maneno zao kwa room next. Msichana akachukua video. Kuchukua video vile wamefanya hizo maneno, sasa vile amepewa pesa, vile huwa wanafanya kila wakati. So mimi na hasira zangu nikatoka hapo kwa kitanda polepole, nikaacha mtoto. Nikatoka kufika kwa barabara, nikasikia nimelemewa. Nikakaa tu hapo, kitu ikaniambia enda angalia mtoto wako, chukua mtoto wako enda kwenyu, omba msamaha, waambie nimekuwa sikuji nyumbani juu ya hii na hii. So nikarudi nyumbani nikaambia mama iko hivi na hivi. Mama akaniambia go and face your dad. Nikaenda nikaambia dad, but huyu kazini yangu akaoleka sasa na huyu kijana. Sasa hii ako na mtoto mmoja kijana, but ndoa yao iliharibika juzi. Lakini mimi sijawahi msamea na sijaiambia wazazi. So tunajua mimi na yeye sijawahi msamea na siwezi msamea. So mimi niko na mtoto wa huyu kijana na kazini yangu pia kuna mtoto wa huyu kijana. Na ninalea tu. Na sitawahi hata Mary, how do you face una facing huyu kazini yako kweli? Do you really face her? Nasikia hata kutapika. Ushaiona mtu unasikia hata utapike? Bwana habuna kibakurukana. It's so painful. Children, they are innocent. They know nothing. Mimi niliamwachilia. Batie shida bana obwate mwana bwe boyori no kazi ni yago inera bwate mwana bwe Mary na yeye pia anaitwa Mary. Obenya sana. So sasa kuna time yenye wazazi wangu walidemand kujua baba ya mtoto. Ilibidi nijikasirishe nitafute kibarua niende, nikiendaga such that wasishinde wakiniuliza huyu mtoto ni wa nani. Wakakuja wakaachia hapo. But hiyo kitu inaniuma. Meaning that kazini yako ameolewa na huyo kijana. Ako na mtoto walio. But walikuwa anaishi pamoja, alikuwa amemuoa kama bipi sasa, si ndio? So unajua wazazi wa huyu kijana walikuwa wanajua huyu kijana ako na msichana anaitwa Mary. Wa mahali fulani na wanaishi na yeye. The same, my cousin anaitwa Mary. We are from the same place. So ikuleta utatanishi yote. Na hawajawahi niona sasa. Walikuwa wanajua akijifungua atakuja nyumbani. Lakini sikuwa ndienda nyumbani. Now my boy is 4 years. Nasoma tu life. Na kazini yangu alifukuzwa sio wako nyumbani. Mary, umesema maybe umesema like eti uwezi yani you cannot forgive. Sasa mimi advice naweza kukuambia cheki. Unajua kuna ile kusamehea mtu, you move on, as una forgive mtu, unafanya vitu zako. You just let it go. Ndio isikuange inakusumbua roho. Unajua ukiwa na kitu na kuhold huko ndani, yani you feel it. Una feel unaumia. Just toa hiyo kitu tu yani
ukuwe tu freely, ufanye vitu zako. Unajua yeye anafaa kunifeti aniombe msamaha ndio nimsamehe. Because ni yeye alikukosea, right? Si eti niliita msichana akuje kunisaidia. Yeye ndiye anafaa kuja nifesi aniombe msamaha, lakini juu ya badala ya hapo yeye ni kuzunguka kujidai vile. Sasa mimi sikuwa wa maana kwa huyo kijana, nilikuwa tu na spend pesa zake. Sasa si unaona maneno tu mingi. Yeye ndiye amelose, wewe huja lose kitu. Lea that kaboy, let Hata the boy hivyo grow. mimi hata sikuenda kwa familia yao nijulikane sasa nimeoleka naishi na huko. Yeye nyumbani watu walikuwa wanajua ameoleka sehemu fulani na ako huko. Sasa yako nyumbani. Mtoto wangu ni aninoni. Mimi peke yangu ndio namuelewa. Stories are moving. Anyway, cha muhimu mamako na babako walikukubali my dear. So don't stress yourself. Unajua rafiki yangu aliniambia Mary, wewe enda kama umenyenyekea, uanze tu kuomba msamaha. The first vile tu umefika. Unajua unashtuka. Sasa ninakuja na nimebeba katoto kachanga. Mary, wazazi wako walikusamehe? Walisamehe. Kwanza niliwaambia wanisamehe kwanza ndio niingie kwa nyumba. Unajua kuna ile design unaogopa. Muelewane na wao kwanza. Kumbuka wamekutuma shule. Lazima na wanalipa fee. Lazima sasa uombe msamaha wa kuaccept ndio uingie kwa nyumba. Hapa saja matekarata mangana ya kweli. Sasa na hiyo kitu na happen kwa mwanaume mwenye achisimamii, hana msimamo, ajielewi. She's like my sister. Sasa huyo mwanaume kwanza ni kitu ni Mungu tu alifanya nione kupitia my cousin. Hata nikioleka kwa hiyo kwake ataenda na ma sister zangu wote, in fact my all relatives. Juu mwanaume mwenye ako na akili kama msichana yenyewe ndiye alimapproach, angemkataza, angemwambia hapana, niko naye ni kama sister yako. Sasa mwanaume kitu aliniambia huyu aliniambia huyu sasa ndio mzuri. Ningejua ningekutana na huyu wa kwanza kuliko wewe. Huyo cousin wako mmekutana na yeye the lady? So ashia basi kwa nyumbani. Hata hizi nisalimia hapana mtoto wangu. Amwambie kwenda huko sitaki kukuona. Ani mtoto mdogo yeye hapipi. Okay. Huyu cousin ni kutoka kwa baba yako ama from the mother side? Side ya baba. First cousin. How do you guys? Okay. As for me nilisema wote nichiekee. Juni aibu. Sasa nitakaaje kuambia mamangu unaona hao watoto wako na baba mmoja? How? So unamaanisha your parents don't hawajui history, si ndio? Wazazi wako na wake hawajui history. My schoolmate ndio walikuwa wanajua tu. Sijui kama itakuja kujulikana ile huyu sasa walikosana akakuja nyumbani sasa sijui. Ni miaka mingapi imeisha? 4 years. In fact, that is a secret to live with. Unajua but Mary omwana oli bana barabu kaka bana baraweka nanke lakini abana mbabugate features chumo mroli watasema damu yangu na ya huyu cousin yangu tumetoka poma moja. But I think you guys need to find time you face it one time. Vitengo na wate bamwabere gakinji nimbo mwisikino. Seriously. Sasa nyinyi mnaniambia ni msamehe. Magari yara chegosaba okwabera no. Ndio nasema akuje mwenyewe aniambie yenyewe Mary nilikukosea hivi na hivi naomba msamaha. But honest man, don't you think it's very necessary? It is necessary. Abanyarukaba, they just break this thing for once and for all. Yani most of okay, you tell your parents because I think it
will bring a lot of course. Yani italeta shida. Nandi shida umetega hapo. Nani hichi cousin? Seriously. Cousins, really cousins. Si ati ni Lakini Let me tell you what, man. Inje yala kwa This man bani. here, huyu mwenye ako hapa, yeye hana makosa, mimi naweza sema. Unaona, the problem is the cousin. The cousin knew very well that this Mary mwenye ako hapa kwa screen ndio wako pamoja makosa. na huyu. Pia mimi nasema niko na makosa. Ningeita kwanza, nikiangalia ningeita sister yangu huyu mdogo, si bado angefanyia sister yangu. So sasa hapo no. Mary, mimi nataka niseme hivi, ahenkuwa bwate niende goche cousin yako huyo. Just kumbuka. Hata unajua nilikuwa na mtrust, sasa yeye ndio tulikuwa tuna share siri. Sasa ndio anaweza weka hiyo siri mpaka nijifungue, wazazi wazijue mpaka nijifungue. Yango tera bando ndipo kwenye kindomo veri kinomo vende. Ayabona igentekia. No gwakora te actually kwa bwate kendi yonzo usinga gekere igomba kebe igo. Lakini rende yarabieka amaliga alioka gwasoga tiko rwali wa terete yoka ukaliga nere bodi itomwandama walai ayona mutigere Nyasaye. Nimechoka na mtoto sasa. Unaona mtoto ni mdogo, mahitaji yake bado hakuna kitu, sosi ya pesa. Ando no mwana akaromo muraka bweka ine sebunanda ono koligere umwana kwaraga kiye chi stress. Honest man karatiga. I want again don't grant get tora. I don't know if you might go send our advice wrongly, but then okora kwane nche una kaka in advice yane might advise you take it or leave it. My advice inche I could suggest Mary, you let your parents know this story. Aibu kubwa. No. Just be open and free vile amekuambia ya. Hii kitu msipoambia wazazi nguta koleta kile uwasa mambaya sana. Kera mutiga abana bakine bana bamoja kubakonya. It's better your parents know this story. That's my suggestion. Nje in advice yana. Itu kile mo just face your mother head on. Motai mama ngendo grande to hoteviere ABCD. One story nguja kumanyekane kera mutukachire. Number one, abaibuli ababere bahoja kuetana because tato mino na tato mwabo ebale brothers. Tato mwabo hayuko, baba yake alikufa kitambo akawacha kwetu. There's no mama problem. Yake ni yule mwenye alienda akawaacha, so ni mwenye anatembea anakuja. Sasa hao wamekuwa watu wakubwa. Haina shida, there is no problem. Over here baruto kumanya sababu kora, but I feel as a person you let your parents know this story no matter how hard it will be. Lakini yote mechu chini you let your parents know this story. Na hawa watoto wakikuwa wakubwa si watachukiana basi kama watajua ukweli. Wakati mumete ekera mumanyete aye na your mother aye and your parents ekera mumanyete ngo aberere rahisi sana ukini omwana oyo ina kidairo asenchira gete yo bomasikani troje oiso kugetiga ngabona mama mino tamanya omwana oyo tamanya litukerimo. Even your friends usegwate ba your friends imba maite musanyo ndagosokera ku Rwanda wasiakoreki atere story eri. Sasa mimi nilikuwa nafikiria aje God willing mwenye ninongeanga naye kama ako serious, God willing. So kama nitaoleka nikanyagie tu hiyo story niachane nayo. Omwana eshida ya kaka kwa advice no mwana. The greatest mistake you will ever do the greatest mistake you will ever do is moving on to another man without telling him this story. Sasa unaona na wanaume ukiambia mwanaume story yako vile ulizaa, kuna wanaume lazima atajua siku moja lazima atajua. You like it or not, siku moja lazima atajua and you won't like the outcome. Sasa you suggest niende nianzie mama ama baba? Do you know my dad anaweza mtanika?
Anzia mama atabia baba, we anzia na mama. Agenda karansi mama mino liko, matei mama, ere na chango tebi nganira. Igere A, B, C, D. Just face a direct. Mama mino nabagiri what ya says. Remember, huyu kijana already amefanyiwa introduction kwa Poma na huyu kazini yangu. Haina shida. Haina shida. Nigereri, yango tebiga, nanti kante basacha monte gerete nabanyoroka mutaranyo. Let me tell you the truth. It's good omusacha okonyoma amanye story yao agwanje gutagutike. Aseki. Bito kirimekera gocha kumanye story ya my friend ekara kwa committee ngoro ya asare. You won't like the outcome. Anaweza atakuwa limited. You wait, you will even kill yourself. Ni vizuri umwambie from the beginning. Debi musacha ngaki manyete be very open agwanje tawanja because okay, example honest man for example. We have a practical example. Honest man kwa nyo romo kungu. Makore nyangi kwa makore na very expensive wedding kaka watura ngiri kuru Kenya tuachira America wakore nyangi yankongu. Enyaruke yeteko tebeteko sine bwato mwana for example. Oche korea rais later nyaruke ne bwato mwana. How do you feel? You will feel cheated. Higente getangani actually I no muntu mbaka navuge gukumisa. Wana one biri byonse piko nyole mwabangiro se mwakwane byonse piko bibeka ko bibyo bokora because at first muntu tagotebeti okay iga. Let me say this konye ndiyari ngo gutango na baba tebi. Actually tigantebe my first marriage ya sarigete. Ena nyomete kurbo basi. Kina nyoma kurbo basi actually tukanyora no mwise koyo mwana. Ketwanyora nero mwana egachege kira katika bironde nera agakoraki. Agasoy mebuna asoyete marriage tichete succeed agasalika but mwana is on my side. Kiriya berego I started dating another guy but yagacha abroad. Kiracha America actually agacha kanyora Facebook. Kiranyora Facebook tugacha kukwana nere kumba America okoreki. Unalitua sira netinenje gadesi na chirego chonyoro mumura. Omoiro bolito banyora omwana yabwata like is it 6 months now? By the mwana mpaka alilia kuniambia kantebiereki nilipata mtoto. Are ngore karagenda mbali sana. But lende because nilikuwa nampenda senge njibona wabaira open yotanga nilimapema ntairi kinomete what? Nilikosa na aliniambia what happened. Na koloni nilie peke yake. Ngina areko kora no kumokora ki. Nkamwancha mpaka tugachaga gukora ibintu bita actually. Mbona kinare goteba. Ai buno umuntu buna kaka ateba. Kikwanyora umuntu motebya no umwana unanyora. Umuntu tonyote nere ningo. Omumura bwekenyoro. Lakini arabona ateba ya senge nchiko sitari bwana chiete nkanyora kuruonga mande ise mwana cyo kore kubwati umwana. Umuntu onyo tuanyote nere umwana no umuntu bwekenyoro ofuwe chata kore ata nyome. Abona konyo koko nganja no mwana oyo. Omotebye kemaine gusomotebye aye na nyome tunga koreki inyomo yani gasalika so that imba awena na ki no kwa nyome tu abana ona kwa ndetere kwa nyome tu kwarali bono oyo motete kera na ringe skuru abuni nyore tu mwana no mumuragete bono batireno umumuro irende na ndo no nyomire kazi ni yago bono kire story yonse pego cha komovera na kiona ko Muya motebiga ya no nanya to umwana wetu anyote no mumurage tore school. Na to make matter to be more worse no mumuro nero koreki onyomere bono kazi nyana na banyore nero umwana. Abu after go introduce bono mama mino kwa materi mama. Nonye kinde gaiga na abere na mawazo for almost 4 years na abere ngokobisa. Batike ntegi ya koreki. Yansumbuire enkoro yane. Lakini kwa nyingo koleta, kwa nyingo kwa nigente, kekere to weta ni kati ya familia, ito ni familia kazi ni anembu yankoreki. Ni eli nitue niache hivyo. Kinya kunkwaze so moyone. Mwamu mina baba tayayo mwana one koreki. Unajua? Mtebi. Kuna wazazi unaangalia. From then, omwerese na kaka ko tebi. Na wate tatu mina bara umira kina baibo limba meta kibago upload ya basacha baba. Koreki. So that your mom atu arechinga kichin ngororo.
ya guchukwane tato mino akoveruka kwenda iguru already konyor mwa discuss iri already na kibona guchugwata tato mino na tato mino kagocha iguru na nina kyako koraki akumuruwa kwarire actually applaud your mom una kaka gote mwere somo tayere igana korwa aba biboli babo bamanya aba biboli babo they can advise you better na na bakoligiri kwere solution on that patirende abantu abagana batichorera na barabu abantu banda amacha actually mbaro so I don't want to say like mbayo abantu abumbaro kake ngendo ngararo example kayo konyoro se mwachiro sineke gania segete kwarugo se 100 kwa kwara gerenda gara ye 100 kwara kiri kwara gerenda gara ye 100 kwa magotebata igali twale goitigwe bintu byomboyi tobale ilibone ndagira twakora lakini abantu barororo I remember nkagari umuntu naro mwesike naro actually ule gokora enyangi no konyoro basetiria eka kachitari gichie nyangi wono egaikiro mu murorende during courtship ngutarra na mure babonya gutarra mu muro kirago kigutara bona kwenda so mwise koyo akanyore friend yo mwise koyo bona babo kigokora ne nyangi nere Bachako mwera sino mete ya nari mwisi ko bona ariko nyonera chire chiro renda guri none ibintu rendi byenyanga mata ya no mete gwote olibuna ari ganyo metu atangani ana atinde kito omwana ororo yero bolimo ono mu muroli ga gwote bona abimbi takoteki kamata ebina acha sei no lakini tingu akete simi osengo gwote nari na acha bosayiko domata ya ga kina ndako gole bintu ketasigita na mata no negule nku anyo metu asegete ane ngwa tindeketeki ngwa tindekete omwana mu muroli aga change mind agakora omwisi ko yenyangi oyo mungawa ona kiramo korre nyangi no mwisi ko rene no arenge matching squad because since no bagachire kanisa yemo wakira bakore nyangi bakagenda nanda kamokoba mbakororo agakora ki ane bakairana nyangi iri actually nabo yabereta matuka beratatu mwisi ko ri kanyora accident agaku wona kinata kitokukwana natera ko taibege nteke smell story enanyera nteke smell meli wona kinata ko tai because actually sees your cousin na maete boyfriend yao na maete actually muri tore ye boyfriend yao lakini ageta maya agachikokora agakuovertake wona kinata ko tairi gali ligwo iterete kurwa maisa ago ime no yore igoro na arocha actually korori na bata mwene ono omorembe one se familia iyo korori ako mubori omorembe pia ako mubori no omorembe ago ikoro beta no mumro yo koraki okay yeah Mary before that I got a very I think and don't get amoreta Mary, I want you to be in the shoes of your new boyfriend nkobori gabona as a person iratoka kwa nyomi runomo murari tukerimo mwamenyera nere you've committed yourself to him anjite kabisa tukerimo after 1 year or 2 years onyoro omuntu ensalimache nero tokoteba akugambie kene tabona litali ensalimache lakini akugambie bokene atenga mbere umanyete yabona rero ngotebie kene muro yo nyomete ona gotebi kende gori yo mabwaya ngaya tana gote story ndero nsinga yaya bona bona tiganga mu muroyo igabwata abana batatu isiko muroyo iganyorete abana n'ikikasi cyayi imbere una tugukwana bona iga akabigumba keki pero kitana gote story teri yo borimo neyekene ubwati story yobuna Mary onyore kweli story ene yo bumaene ekero kuira na guchika. How do you look at your husband? Hata siwezi taka kumuona. You see? In fact nitakuja kama nimenunua bag, kama sikuwa na bag kwa nyumba. So the same case I'm telling you, ekere your new boyfriend yako chakonyora your story. Onya tomo tebet. You will do the same thing you said. You won't like it. Hiyo sasa ndio imenizuia sijaoleka na yeye. Tumedate na yeye for the last 2 years. So ninaogopa huenda nikifika huko pia yeye atanifanya hivi. Ama huenda nitamwambia although yeye si mkisi kama huyo mwingine. Naogopa
nitaenda huko pia yeye anifanye kama huyu mwingine, ama labda nikimwambia siri yangu juu ya huyu mtoto labda ataanza madharau. What you do before atara kunyoma, nja could suggest before atara kunyoma, just go ikaransa nere properly mutebi nonye to gudeti gendongera giansungwira na rango tebi umaene ikwambie sasa ukweli umwerese story yonse pyo madenje na kweresire umaene kure nkora ya neime ungange but now tebi keneli kwa kwa story kurusiku, you get his reaction karange. That's not the end of the world. Yes. So hata kama akikataa nebo kwa maji no kwa hata akikataa, that's not the end of the world. Yendongeli ke kuno committee so mundo monyomu moso enyoma for 2 years atanya ore story era abe break up get the Mary otanje no naye okwe utege smile. You won't like it. You will regret it for the rest of your life, my dear. Itakuwa mbaya sana. Okay, that's my advice. You take it or leave it. That's my advice. So I'm supposed to kuambia, so how can I face my mom? In fact, unajua mamo minone ero ra position. The first time nikichukua huyu msichana sikumwambia mama nimechukua fulani juu ya kitu fulani. There is no problem. There is no problem. Face your mother, tell her mama karna alinge skuru ya apelete A B C. Kwani you get ashamed to your mother how? Wewe mamangu ni mwenye ametutandika mpaka form 4. Unasema haina shida, there is no problem. Haina shida. There is no problem. There is no problem. I Mary. Wono kwa vero monto manene jwa. Mamo mino buna konya kolega abo. Naboko mwakeresi motai mama yaya. Correct. Ingana nera ya nsumbuire ntete ko gamba na ntete ko share naye. Correct. Moto yengani actually na atemire kwenye kilio moyo neime ni kama inaendelea kuniumiza. Correct. So from then omwe story na kiere moto ya kuna renge skuru. Na bwate boyfriend. Boyfriend ye yane iguna tu ajinera mpaka ye kirete. Agacha correct agacha kwira kazi ni yane. Ono kirengo Mary olikanyo omire or actually nkoro yani timbu ati molembe. Already niko na enmity siongei hata na mama yake. Hata mtoto wangu akienda huko naweza tandika. Huyo ni mama yake, yeah, of course ni mama yake. Na huyo kazi ni yako, lakini you as a person applaud wazazi. Waambie how it was na vile iliisha. Mtoto wangu anajua siwezi enda kwa kina fulani nitachapwa. No, Mary let me ask you a question. Yangu boru swali Mary, yangu boru swali ryo moiso before the aleta veni. I hope veni na kwa tengeneza. Yangu boru one the last question. Are you willing kugenderera no musacho mungao? Or are you willing to build another marriage? Nampenda lakini naogopa. Haujanipata. Nabo musacho nabo mungao. No bwate birengere binde byo kuchukua gachenyu ome ngao nyomu no musacha yeko seaye. Okay. If you have that feeling and you really care for your new marriage, break that to your parents and your boyfriend. There's no shortcut about it. Yeah. Good one. Hiyo sasa inataka life. Tukae sasa tukiangaliana niwaambie. Nione their reactions. Kama nimekaa. We maliza contract mahali huko. No matter how long it will take, tikakuwa gaga mumuro yumo tewe injengo kore contract kwa tumanye ko nyomana onkanye gustunganya manyete. Okay, umo murari yeye ndiye alitangulia kukuja huku akaniconnect nikakuja huku. Wana koraiga. Now what you do, tewe mumure the truth before you face your mother, because your mother needs you travel home. Gitendo moko gamba sisi just to face the boy. Tewe tata yane ero tigango tebi bumaene nje nasi bukazi njongu anjite ngote from my heart. Okay. How do you see kama nitaweza wakalisha tu once wote? Tunaweza ambia mamangu according vile najua babangu. Ataambia mama ulikuwa unajua hii kitu kutoka mwanzo. How do you see Mary listen You're currently your husband with your mother kwa receive interview. Hapana, my dad, my mother na mama ya msichana. Juu msichana ana baba. Okay. Mimi nasema hivi.
Omo mrango sina omornere Saudi Arabia. Si uko Saudi, niko Bahrain. Oh, Bahrain. Tuko Omo naye mrano Bahrain. omornere. Eh, Si mko naye hapo. Mwadedri for lakini 2 years. You see. Utaragenda ka because igendeki gitakiri muikaransenka seine family. Itanga ni karate your boyfriend. Mutebi. My dear boyfriend no nyitugo date. ndio nasema boyfriend pia yeye anafaa tukae chini tuongee. Huku unajua tutokangi nje. So hatujaionana mwaka mzima, ni simu tu tunaonana na yeye. Wow. One you need immediate look at all contract. The marriage you know pangeta mokora after contract usemunyo omerna sesi you planning it. I don't know. Tulikuwa alikuwa anataka kunioa niache kwao akikuja kazi. Na mimi nikamshinda akili, nikamwambia situende sisi wote tutafute pesa ndio turudi. Na si eti nilikuwa nataka, ni vile nataka hii kitu inanisumbua, sitaki kumwambia. Let me hope he's not watching this show or he will not watch this show anyora mangana yororo. Yaneke nyambi tako hivyo. Okay, sawa. Okay. Yeah, the best option, Mary. Yeah, the best option. So you cannot solve a problem while you run away from it. You have to solve it. Yes. Once and for all. Hapo mumeongea, lakini eti kutoroka shida? Umetoroka shida. Si kutatua. Ogotamenya ngawonyo wale Simba. Aive ni ngaki. Yangu tada kuveni mangana kiako veni. Umwezi koyo ndada kujiboya kendo ikunda tuko na mutendana bya. Aiwa. Ndike wata na tuko na mena mu na ani. Nera gosu. Ikanambia karanga mata baiti. Tiko kwa matendana na chitenga tu. Weke mic, songesha mic kwa mdomo. Sauti yako iko mbali. Usenje weka ndako iko wetu. Mic ya era rero ngakio kale kukwana iga. Kera tuacha kesho ulikuwa sawa. Haya, kwana ngoto. Katenye umesko yego. Bas, sabona kwa gaire. Yani norojino wateba tsayuko mabago tebili lakini injina tukwan ko yara bago tebili na to ko tebili lakini nandi pone kine kende patalamte mitu simba te simba manye yende jo mweli yo bimba kakimanya kane norojino bitabu no bisete kingine na bomo iko gara to ko tebanga usiki kya gati mo mayane kasalkana singi no rito mo meto ko kaja regret later. Sabura nyane kibago sani tuno musacho yoy bona sai na mapema to chitaye ko urite mo ise ko yo mino masaje ne ro ko urite manye kini gende kyara ro tango wako tekare ise nje ne ro ko hatari ko amura umwana manye umwana na bata cha ko ro kini ko ka cha manye gende kyo ise oyo igo ko no yonde abne bayiri ya mtoto ko taro ko baruzana ni wangu mwisi ko binu ko mwanga kamba banyara ne batara ni kumaya ngire ngo tena kyo Taima mumino by the way. Mukungu na metune kacho aye isa sira chiwe kana na metune na kumukanya. Ai no te ba ti datu mina which kama tena konyorang ikwa maite tu bonde. Na metune kya kumwere by the way. Halafu iso mukaji yugo makanyo te bo bata. Njengo kuburusa ko tama idia tinu bata mwana. Na mbaite. Rende ko sana maite mwere so mwana ngi kyari. Akatwa na maite mwana hata wamezoeana na yeye before nikuje huko. Yes, bana rugere rais manya sahi na yoku mwere so manya ngaki umusacho na konyomi ko seneki. Ese abako ko naye abantu bako korachi bako bera na mpaka matuka mangira andi batika no mweri oyo. Mwere sahi na mapema neki umwana yige yaringi kana. Tanyo kubuli ara kwani mwana tatu mwa batari ko chikumoyo meta abantu bako kubuli. Nole ne kero mwana to ko chikumoyo ko chikumoyo. Na ndetiere tatagetia nyume no mwana ekera akinira masomiri arafu umuntu amagwetokeza kurwa sema ng'umwana no yone. Mwere sahi na mapema bano mwana uyo iga umanya nega antigete no mwana kusino yibwe chikuikwata kusino mutini mwere sahi na mapema anya kumanya ese ngenje manye ngende kino kebisa njendo chenga
Omusaja oyo kakagocha kumanya by the way mpaka gakoretera omochando korwa esaha ibori mpaka ase omosacha mpaka bono otigarire naende aronia ebieka iga. Ereze sahi na mapema baba ntibwate abana twenzire inche nimbwate omwana lakini omonto okonyora nere nambwana omwana ngomweresa namweresa gatatu mwabongi kekere tutari kobera amo. Ase bono oche otigete omweresa omweria oye mpaka ache amanye. Inche nabo omanyete kinto ngiyo kegokorekana ekorekana botuko ngemanyekana lazima amanye. No gekorera abo kare Kenya. Lazima atajua. Lazima. Lakini Mweresa oyu mweresa nere matukana sahi mweresa omanyete omwana oyo bono. mama arakisimi amonto amanye kobwata koru Kenya mama akambori naki kwani ore gabu naki namba yage kosoa Kenya kumbe nomomurori nkachikubwat settings nkanyora nero okorete divert kire gento bono all your messages zinaenda all your texts uko all your videos zinaenda. In fact era ini jembwate ya Kenya enyu nomomuro oyo nche ong'ete onche nchereti erie ndagatuta bono buna ndegaiga rere Ayo mwana oyo Omaete sababu akorerete igo. ata itoko nimbaetagwa atete komanya gose nkogendera turi n'omusacha oyu no abandi akogokorera iga akorusia ebinto biakoruma igo atagete gochaka obogima naye kurari ase akonyora mochake nere mongereri motige biagochia. Sasa we teka Ng'anyi naye kurwigwa moyo ogo by the way naye okwenderia gwechando okwinachera amatuko agokora omoke orabate gokuya yaani gituko keri mabusai gotarwari ase naye mondo oria omokongo 4 years monto atamaite gento kwanza ngochikorera omwisiko oyu naigwa egento gia kong'enta kwanya kong'entu yaani egento gia gokong'entu tamaite ase keri nochomorera omorimo wakere kwanza ekero achete gointroduce omosacha ka bono tata nabwo esarastinga yaani nkang'entu nona omachete inywe tutuko igima gobori gorwarete ngotebwa ngagenda osafu abageni ngakaa nase ng'incho naroche ng'a nachiko musiarera amache nachiko musiarera amache. hakuna kitu mbaya kama guilt. There is nothing worse like guilt, Mary. When you feel guilt of something, let me tell you, you will never find peace in your heart. Never. Yaani uchote panga bono maybe una watch, maybe unaongea na marafiki zako. Okay, na huyu boyfriend sasa, huyu boyfriend mwenye wanajua wazazi wanamjua yeye kama baba ya mtoto. Sasa sawa nimefanya kile kisa nyingine mpaka yenye najifikiria tena nasema gai arusi birenge ryoro baba zaina mapema ngo tugite mali juu agia abero bwene just for you bwene abero mfuko yumino omove on talio kumwambira mwanza nandi kumwambira nero kwa niombe msamaha ani approach niambie Mary naomba msamehe. Wacha nikwambie Mary usingoje chao chikuze birama abera ngutira ngabo kuchukwana mubiri uba kama ngaba chukwana agara itika nabo nyene nerasi irinjira ku approach yaro chikagochi sole ngo mongentuli ono magu bono ile chuki nyako nayo kuja kwako ametransfer to your son. You feel siezi anakiki mtoto hivi anasema eti huyu mtoto sitaki kuona hata nilienda kuambiwa eti mnajua Mary amekuja huku nyumbani so ako na mtoto huku ni kama walikosana. Mi hata sikujibu kitu, nilisema sawa. Unaona ile ya kusema sawa na kukata simu, sitaki nipewe stori zake. Eti sasa kama unaweza mtafutia kazi hapo akuje, nikasema sawa, nikakata simu. Unajua mimi pia niko na makosa. Nilijificha mpaka nikazaa. Yaani ile hakuna mtu aliona kama niko na mimba. Acha nikwambie, hakuna mtu anajua. Sikia nikwambie. Ulisema ati baada ya kujificha ulienda nyumbani ukaomba msamaha na ukasamehewa. Nanya kuibisito mwali oye aka saite kuwitsi ngo chituka ndanguka erense sawa nandi sayimanya ekindi kumanya nchindo chinayo kikuchukutanga mwali oye nansi wewe choma damu sema yes one and for good for all ekera nkura aliyo mwana huyu ndeba ngaki huyu ndiye anafanya niko kama si yeye singekuwa huku. Kai,
story ya wewe. Mtu hata story lakini ya Na wewe. sijui kama ana watch, sijui kama ako kwa hii group, sijui kama ana watch. In fact, ningejua mlikuwa na hiyo mjadala bagita maningo ime mbayo. Nonyene kurumba hiyo. Nani group ora saidia lora na sami. Panto mbaya sengejo. Kai, ningejua ningemuinvite in fact asikize pia yeye. Uinvite nani? Kazi ni Hapana. Kwani tigana mbulika kalimo. Ikero wachi tukumva iri mwanzo kwa mara tena tikanzire kugenda no musacho ngwa mbuliti. Ese nabo kumbuli yake kigenda tukunja kwera neti. Nimefanyiwa operation na ninarushiwa mboga kwa meza na nyanya na kitunguu. Do you know niko na mpira ya mkojo? Nimerushiwa hapo na unga nijipikie. No, nje kubuni na ki. Mwanzo kwa tariki ntekitara serious mpaka bakachikuita. Kama ndeke kuchakania step 1 by 1. Kwenye step ya bita ndio number 2. Ayangu abuli tumukwe kwa maitiri tangani nganke kinandike kenderete. Ukabuli no matatu ukazingira kwere sababu omo murana ya data na boretia gantei. Hata I regret finding you the first one. Ningepata huyu kazini yako. Akina vile anaonekana ni mrembo ameiva. Kai, ikimwangalia najionea nini wakati ulimza juu kama mzee amekwambia wa kwanza demo alikwambia nini? Aliniambia kama nimeachwa nikubali niachike. Okay. So na kuna joto. Unajua na nilikuwa napika na gas. Na hii mpira tunaona inateremka tu. Kuna joto na lazima nikule sasa juu. Lazima nikule ndio nisianguke. Naeka nguo za mtoto kwa meza, ninavua. So nikingoja ile mpira nirudi usinitolewe ndio niende nyumbani. Aiwa. Tagidi kwanza kile tu wakotana ndiri. Mano chilikuwa mleto karwanzire. Kama ruwa akitaka nisi ngozi. Ese ilibana kusoma ile mbachi toka manyenge ndiri. Na ndi sahi bondo bakora bamani. Lazima ningefika nyumbani kwanza niombe msamaha. Jua mimi niko na makosa mwenyewe. Singepiga simu kuanza kusema huyu amenikosea na kitu wajui. Mary, let me wacha nikuulize. Mary tiganda kumoli. Sema. Kazi ni yao. Wana ndetengo taibu nige ngoju affect in the new marriage. Kazi ni yao. Oyo kwa lendete. Mangana kia gambiti umusacho mpaka akagotira. The first husband. Timaiti. Nanya ko tebi kubaka wale. Ebitina taliko. Nabyo Aya. Bono ekero kunyomu with the second husband. Paka kanyo romondo kumugambia story yao. Bwanje ro karas manyo romondo. Ekero nanya tebire. No tamate. Yani ndagete bwebeke bikoro tubyo gotamutebi kwanza. Yani tutabe ngabono kwangira ko mutebi akunyome you see. Ngocha kanyora romondo kumwerese story. Aje bwati anyore nekena. Mate uji story iriyo bolimo. Lakini ro kupata kwanyora kena paka kwanyora evidence. Urucho kuno mutanganya gotikete. Noyo kabena bago cho gotika iko. But yara you won't like it. Nera tigeno mwana. No worse. Nera tigeno ntu arabana chikara ibere. Yes. Bono motei mapema motei. Yeah. So na kitoji tu akwira mapema. Bas, bono mapema. Mweleze. Motei mapema, akuavere, akuanche, akuange, ayeto kuwasibuke. Na ndo mitaiga kuanga na yuko manyatari ngojo. Mitego hati umuntu ikimenege kumurwe. Ita aanze ikimenege. Wane tongo cha okora ni tanga no ku approach ya baibuli bane kwanza na mama mwabo baisarasta abo. Kwanza mama mwabo na mama boka. Baisarasi mbaitana basana sana. Musacho ine rogo kunyama nyamanja ni nere mubeka bawe. Oyo sandu sirina tamba Noroche inkingo te yumete. Ogo te ya baibuli. Yani okonyala kwata ya baibuli barese mbakati yani mutu musacho kunyama miri gere. Turu musacho taramba. Meti reaction musacho aje kunyama kurukucha kumwereza. Nyalo kwa mwere sirina ya kwata ya baibuli ngana nyali musacho munga musacho ya maikuruka namba 40. Aje igoro yakanenga. Ingo nara kulindo mwana w'umuntu manyene nachacha mwana.
manyana kuruhusu musacho wa president buru kama ni yuko bate tiare tepeta toje togera manyete. Do you know, let me tell you the truth, aba sign anda bange monte garete, maybe you are single, you're going to get married. Do you know why people kill? One, meribono, I want to be in the shoes of your boyfriend. Ugoshughulikia okurusiri Kenya okoretire ngumbu mwamenyere yani spend on you or yani we spend even to be a resources kiaye. You see, titukelimekera ucha kumanyange story nero tana kama tevi hautapenda, agoje kumanya kile kintu nakwambia yani utajichukia. Okay, ni kintu kindi kiagerete alikuwa anataka harusi. So na mimi ndani yangu hiyo kitu sikutaka. Juu ninajua makosa yangu. Juu niko na makosa, sinaelewa makosa yangu, ninaogopa sasa huyu atakuja alipo. Twenzi ndo bata abana baba nandisi yangi ngo paratori kwani kasire ko musacho yo kunyoma wa ngana sikiri ngina kina hotai nayo veni njama Christian but Mary yango tayo maena baba ani komanyita ngo akorta makosa kuburuka nyangi. Please utasumbuka maisha yako. Not kasi but people don't know. Sio hiyo nakwambia, harusi hapana. Please don't make a mistake. Yes. Manyita akorta ogwate kaka onto wadi mana tari kufanya tindiko kana but then manyita veni chikasi njiri chiko chache in your family to make this chikurukuru. Injabuna Mary yako ana want to support her. Onye kwa maite ngo akorte mistake and you have never forgiven yourself and you've not forgiven the people who did that to you. Please amangane nyangi wachana nayo. That is my advice. Nilimwambia tutafute pesa sahi at least tu kore nyangi utara abera abantu bako serete kore nyangi utari abera yiweka veni. How possible is that? Kana bwa ari se process yo kubabera tikaba abera kuru no musacho yakatagite nyangi tamuri ne nyangi abera abantu ba ukuri o musacho nyangi ne yaratite abasoko kwao ninaendanga nikiwa Kenya na hata mtoto anaendanga huko. Sasa ni ile wanajua mtoto ni wake. Era na basi ya mama mtoto akiwa na 1 year ngo kuburi ni kimeri musacho yo wana bantu to mwana ati abantu bamanya noyo ante bati kama nataka tukosane niambie familia yake, mtoto si wake. Ono lindi kasi mubeka amanyike mani sikere na jara amanya ka mwali ne kyako kotetea. Unaona hata hii ni birth certificate ya kuanzisha mtoto shule. Tulituma ID yake na yangu photocopy zike. Dadi akaenda akachukua birth certificate. Hiyo ndio mtoto aliingia na shule. Wacha nitoa advice iko hivi ono we are finishing the show but tigankuwa nega in general n'abantu bose batategererete because nindo jito bwa audience ga nene sana mbuna bakira audience era nene mbuna bageta masa 10 batatekorana but njo maite kutoka hapa na waona I see all of them. So let me give this advice if you are dating somebody, please, the very first thing utara commit to this person so muntu yatara commit with you so kama tebia kana about your life. Yes, but the very first thing you should do mwambie ukweli mtevi kaki tena wanye toje there is a lady kwa nete ga yangu there's muntu na kwa nete in show one time I want to remember the name akateba njo musacho uja so ngo ande ndike tangana ngo mteni bwato mwana na ande ngo mtevi mwana na nyorete seito no mumurore ga anga anje gusantige period. Nanje ni gongo teba taka mapema mbia hata mwawote mapema mbia hivi ndebi ala delay boja bia gosibachi nyororo na goja kuerusi ororo takukalia ngumu. Okay, unajua na yeye siwezi mwambia sahi, labda niambie familia yangu alafu ikanyagie na ndo boyfriend ya obwente litangani karo mtebi uchake na gusaba mabera uguchaka na mabera umutenga maidie gendo kirna kubisira matukura kinli tangani na tuka mirense ka kinga veren karango chikotebi to jam
Omengicho kwa moire ndagera aragera igote kwanza magorobe igosoka komate aigote otuga momotenge gendo gereta na gotebira kibono rero na mwire nsamba mai na nisijawahi kukuambia unisamee na usijamu tafadhali. Tumekubaliana na gotebie mweleze. So mapema mbuya. Anyway, wow guys, abantu bayaetenge buna bono omete Mary buna ebono osibire we uko kwa minyororo one uraire na stress njitinde yabera njomunyane stress ne ringa ki bwana ote mamumi no bwana ote tatu mi hono uko na korengere ringa na kisikego chako eyo tukiya tebetinga kigitengende murwani mutigere yani moito kumuita kuri ngerue moite don't do that. Don't do that. Tonya komoro. Dennis Onyingo kila angia watu. Yango ndio nitoka nyumbani. Hebu tusikie Deno anasema nini. Dennis. Kaka Zungu, mambo vipi? Poa sana. Nga yao kibwaterete. Yonde chaka pale moinaye. Karunge comment ya to our sister Mary. I want to advise Fenika. Kuinda jinga ne nyanjo para my friend. Komenyeka. One. Era bwe ko manyena na rojenga ari ikokore nyanga. Aepo kagenda momenye. Luego sinya akama para sino kore biashara dia. This man at the moment jale banorange sekli timo water monere ya very feel. Ko tegera. I'm a man and I know what we shall do. So I'm giving this for free. In case of this your boyfriend, let me call me your boyfriend because your boyfriend tora motebe ke maana ngikere eba ninje tingo itaba oikonde venga ki ya demo this ABCD na kinyonyo kanenga nje ko imanyira nje kwenda baadaye there will be no peace at that room or that house. Hakutakuwa na amani kabisa. Ngombe jipange na ujijue vizuri. Kirendo onsi pia kila adana onsi pia organize. Kubotamero Yesu Kristo ora aligele mosarabo morere na wao kwa. Yeah, that is the fact. Neba wako le ya bari na manyingari aba manyinga yenon. Thank you so much. I think you go manjiranja ngeni mateka na wana jaere ngokora mukare wechi. Wow, thank you Dennis for joining us in our show. So okay, thank you. Show ya na yako konyere ni wanu yora na aitu wako te Beyonce na bata ko konye. In fact nimeiona leo nikasema wacha ni join. Inakuanga kila siku? Every day saa tatu. Saa tatu mpaka saa tano. Kuna WhatsApp group, kuna namba inapita hapo chini. Kaka Sungura atakuongeza kwa group. Ndio watu WhatsApp ruwa soja wasa ka stress ya radio gani. Sasa hii WhatsApp mimi naweka namba yangu ama nyinyi ndio nachukua yenyu? Chukua yetu alafu text. Usipeane hapa in public utasumbuliwa. Wewe chukua hii hapa uni text ya admin 169 hiyo. Hiyo. Hiyo nimeishika nitaiadi. Uni text uniambie mimi ni Mary ni add kwa group. I will add you there. Wow. Wow. Okay, thank you for your advice. Although you are the first people juu nimepata hiyo mjadala so nikaona wacha tu nichipuage ndani labda kama anasikia ajue bado niko na hiyo nini. Si eti kunyamaza ni kumsamea. Kujiekea. Haya, link obe. Kuna link. Kuna mtu hapa anataka kujoin before we have 11 minutes to finish. Mondo nara ugonsabe link. Mondo mosacha. Kuna link ndio hiyo nimetuma, please join.
Egero konya kobeli inkigo aeveli. Yes, Dennis. Egero konya kobeli inkigo aeveli. Feni wasi Mary. Mary, tari Mary. Mary, I mean Mary. Mary, I want to advise you one thing. Anjani mbobu atinson yabaguziba abakuru baragotera mbobu atinson. Now let me tell you one thing. Abaswahili wanabaro kama hotewanga mwana haramu si haramu. Ila kitendo ulichokifanya ndicho kilikuwa haramu. So don't regret ngangwa nyoleto mwana maybe out of the relationship ine imugwa. Don't regret that. Ego yule mwanaume pengine hata akumbuki kama alikupatia hiyo mimba. Anajua mpaka mtoto yeye ndio nilijifungua ndio nikatoka, singetoka na mimba. Gei ningeenda nayo wapi? So it means you were married. Mtoto akinifukuza. So it means you were married. Alikuwa married. Tuko shule. Ama tuko married na sijaenda kwao. Which marriage you start? No, mlikuwa mmeoana lakini ile akamu stay. Unajua? Yes, we married. Mlikuwa mnalala pamoja. Tumekalishana. Sisi ni mbele ya mamu amenye. Huyo akazania. Mwanyu wa maina ya Mary katika kwenye drama pia napenda yake. Mwanyu wa maina lakini kwenye drama official. Mwanyu wa maina. Aemeri manyaiga nkwanyomire aemuka abandi kwalinde bono enyange yenje ya togendo aseki ngira nere kwende achete kora kubera na moto ngabaso the Bible says aseki kitabu kyomo chaka no kero tebaiga Nagero mondo tigatongero rubaruwae. So it means this first man he was your leader. Okay. 2 Corinthians 5:17 inasema if anyone has joined to Christ is a new being. The old has gone, the new has come. So how can you tell me to go back? Not going back. Mary tura wegen to Dennis yako teba. Iwae Mary ko contradict yura we komanyene. No, Dennis yako teba ga Mary. Dennis yako teba you can get married lakini avoid nyangi. Yes. Si niliwaambia hiyo siwezi fanya. That's what he's saying. Haya Sofio ikira. Ai Sofia again. Sofio yo ga. Sofi tu ayah itu ya. Benar. Ya? Biamo. Tebango. Biamore. Iya tole. Biande. Kitanga yana karibisha mgeni yule hapo kurukumeli. Mgeni karibu sana na turakira rituko. Ogoso wasuru tulikunya kubolwa. Tuna benye kindo tunayo karo mgeni rero. Karibu bono kira rituko. Na arafu amaereso ngwegwore. Enamba yao yesimu ngo yetigore gaboso asimu inali asinari tubuta tugatoka. Ayeto bana wasiwasi. Njero mugeni narengo karibise balinde twayetera kinya sai naro. No, no atebya wasisa Mary. Mutigerange comment. Aye Mary. Hey. Hello. Nakupata. Baba. Evinte ese yo sigue bwekaine. Igomona yeto kumina kina. Kenya neye mo evinte biuraine. Igomona to kumina kinga gosoka yo mano gatigerwa. Turagata irende tukugate batano. Yora kale. Na indi no bado tore singo tukubarenda.
Igo baba tokumoyo omwana oyo nomubwate gose nase omusacha kare ase abaibori bane good ayo ore buya kira nyasaye mbia mono sabira abaibori abo babera amatuka amange aye tokumoyo omwana oyo omubwate gose mbabere akamo oyomo oyomo nero gosari gotebia abantu oyomo aye okonyora egasi yawe orende tomwana owo buya yani kai oyomo nero gosari gotebia abantu konyora tani nore kibarua njegaki nondo kiringa no yomo goteba nobwate kibarua kende bono alafu omwana ogosia korenda gaki nakororire ichara ndiakonya gotangae aya sobi aya sobi ngiriore meje kirengera ria yabwate sobi otagete meje ajumabe tumanda neri abage tango aromo sanja bakorenda omwana nere pado no mokende tata abana tagete konyora mbata kasobo mabwana igo ngarende tiga tote bikakarete unganisho sho no chonyora omugaka bwangu bwanga abwe baikire omusacha otagete nori okonyoreti omwana gose nomung'a enyewe Kenya sihami karangira neri omusacha otagete nori okonyoreti omwana gose nomung'a already nimbwate omung'ao nobwate omusacha omung'ao oroche nare straight gose akonya gokoira iraiga taramutebu nanyorete omwana sangu baba omanyete mbono nachire nanyoru naichara iti nyomba nachiri koraragera mbono nkare so biishwira neye okweresa iguru Mary nabwate wakati alikuwa college nabwate umusacha go sex nero yirende bona ex husband yibatekanete bakanyora omwana nere Mary akaranga akorera operation akaenda akalete kasi ni arimo konye gasi nyumba kumbe kasi ni enere gakari gosibu nakare agachomoka ne research erio research iri kama omwana mwana karia mo omwana research iri karia chikoirana bagaetana na Mary akajitoa haya Mary akaruta operation utigiro omwana asema mo mwabo anyorere nere chips kende egesikisa kende kiamwirire bare no kikamwigiritie gas no ma where it has eaten each other Mary taramutebinga ngaki anyorete omwana oyo nari no omwana omutebirie nari no omwana king taramutebinga ki omwana oyo atogete ba dated for 2 years umusacha oyo abangite komunyoma akomokorera kere egintu lakini taramweresa ng'a omwana oyo abwate ng'ai aruete naende ng'aki amonyorete bono naki tokomutebi ng'aki oise kogenda entumari igo toratebi omusacha oyo ekene ngochi more goetana busa naende ore great kabisa bono ng'aki oroche twamutebi bobe gose mbuya twamutebi abwe mwamutebi yapi aye Mary Mary nonyibwete omusacha oyo obwate bwanyiga ayoro singisi nawanchete pi 100% anchete bako omwana lakini into kende nkwebori anchete bako omwana kere munyora royo no mokenya ari omokenya ari gose no mwarabu mokenya korusobo uru omokenya koruo moikoyo aye bantu basobo uru mbubwate story kakotebire no bwanchire omwana nabaibe enabwa ng'ana mang'urang'uru kurwari Eldoret yare takong'aina onye no kurusobo uru aye mubwaterere abari bakurusobo gose waitangura barabumba kong'aina kore no omwana oyo ono maete omomuro oyo mama yake alioleka akiwa na 7 years so anajua huyo baba yake si really father
Oh. So yeye ana Okay, shida na mwanaume kama mtoto. huyu atasapenda mtoto wako. Okay, egentongo watebineki baba. Tu muvisa kende ayemurangi lanchi sandi yeye ayemurangi endo nyakimurangi nere. Irimo kunya gosiwa gasodo muti by the way nchino na nyari tu mwana na ringi no musata akangora igana igankaruo. Timbwa tibirengereri bya by now. Naye bono mbwate. So kera kwa mutebirigo erinde iguna kiao gote. Okay. Mtoto namubwate genta Ina kemo kiuigwete. akiri. Oye bono tindiko bono gento ngumeti abaibori ngotangana gotebie mechando yane gosenere. Manyata ana gotebi no nyangina buna nyori to mwana No, ngina tamanye kara mweresa kwanza. Kara so musaja. Omusata Mamu- namutebirie amwe gwakira mwise ko Mamu- muntu kumuboria mang'ana aya ngotebuni kimane ondete yumaite. Mary, tigano tule na mai gathini ya kana bori digente kama Mary. Umusacho yo oboni kuwe mulnero one boyfriend ye mugwa mulnero ye mu the current boyfriend. Igama ato mwana yo kwa biate kore sai no ose kwa nyota kore kuo. Kinde seito eskuru. Tora mwana yo mwana kore sai ne school. Ono wazi wane ringa moko nyoma nango jara kama nyango mwana yo kwa biate kore kuo. Ya. Tume kazi ni ane atora igunjiri kazi ni ane tubwatu mwana bo musacha yomo. Aye kazi ni yao. Aye kinge kuhosa. Bone gentona kwa advice neke. Abana bango tigana kina baraya na ni Sophie. Tigana kuboli. Omusacho yo konyometo gakorusi esi no nero yo bwaete sikasi ni au mwana. Okay, ekasi ni ya obat banyo maine nere gusana rueto. Bone kazi ni ane nera chitaga introduce sobo buna mukae. Lakini bahatika ni. Bono tumanyiri sobo. Aya, na inda akachaka ni kazi ni ane kamoleta kunifirisha. Oh. Okay, chua huku chulikana mahali popote. Usishughulike na wao. Ayebono buguri musiwa ebieka ayebono ereso yobwatonye kwa mwanjire. Motebi na ki tata. Kazi ni ane baita ndino musacho yo na indo iranireka. What if waone nimeprosper kwa huyu mwingine? Akuje na wifu aseme kama singe kunyang'anya yule wa kwanza ungekuwa huku. Okay, wacha nikwambie ya Mungu ni mengi na ya kuku ni mayai. Obvious unajua Mungu akurangi mchere. Wacha nikwambie. Bono kasi ni ya oturugo chikumwendi diusi aso musacho yo okwanya oriro mugeni. Asingecho nakurete itangani. Aye bono koro business bya aye bieka. Kai mugo chikomera na gochiari muranga. No enere ka karibusi kimuri no musacho. Otireka. Turanyi kubatire kegenike. Kazi ni ya neta ko musikia nse mama tebi ose. Mary, listen. No, Mary, listen. Listen. Mary, listen. Mary ngwe siriora we komo nyene, please. Etu agotebi ga ligio ke chipsi ke kiao ke kwanchite gya kurira bakekerebye kirabu. Urigi. Ekera kwa monyorire. Muikaransi nse gose lanchi kuna Sofia teba. Kera muikaransi nere chaka so kumasaba mabera because mu date 2 years utana ko mwerese story. Matebi my dear no onye tu date for 2 years ga kinta getonya bere asa mangana ngo chuko kweresa. To basa ko jam onya bere na ko tai but you forgive me. Omwerese story una kwa nyore to mwana oyo. Mwerese kene matebi nga Bible ba nemba manyeti enasi bokango tebi asinga njongu anchite story to jiko yamanyira mutu. Mote my sister simba manyeti my mother mba manyeti naye na tebiri omwana oyo na manyorete ABCD. You see ekara kwa matebiri ko ta gutwara birengere byo gwakira muswati omino because already kwa matebiri nga your sister simba manyeti your mother tamanyeti. Ekara kwa matebiri amanyire omako bori nga ki tata yane kwa nganchire gosengo mbwato kore agotebi gose yaya kagotebi na gwachire to kendere no bugima motebi nchika kina chenchiri ena agotebi
for the sake of you having the information, lakini musacho ntu atiganete njentori asare njabono naye gandigerete naye gisigisa kiane, you see. Then from there kara kwa mweresire ocho find time gukurwa bareni gira naka ikaransa na mamo mino na tato mino batebiere ABCD nabo yakoregete kabaiga you be free, lakini maono nako kiraiga ao again tugende wakwande byazano mugago tagetembo oli meri ayengo bwanje Oyonde nere nere mapema mo bwanje no yonde nere onyo ere pade birangere bia ombi karari asoyo kwetu mwana nabo nyama eto kugambiga igoro yesto yomo kore doiga yomo sade yomo gani anikumbe tomwanje ebirangere bia ombi karega oyo nere nganje to oyo bono present okay aye oye que ateka bono nere mwanje ake ateke iki twachenji bako mwana marieta kadi twachenjiri kai abono mule buya ai me I wish kwara ngoko bakenya ondangeria asegeteiga tukaraste njatinare gocha gukura musacha paite we nare ngikocha nengene umuntu ndego nabongwari kana nyenka kana ngede musoito chenere nje nabonare ngwerumba gwerere soda to gukwanire yani kwa no muntu yo yani buya yani na chegati nje nare gocha gukura musacha ntete namba ya yasini paite we Igo no roche bunando mete nabo nare kumokwanire ngenjengia alafu nje bonambe musubati omino mwerese yani matinga ya musubati omino na nyori to mwana igana indi mokwe na Kenya muroche nyere gitoro by the way be free kocha somo nto yobwate omwerese kene omaite before nikuja bieke na ikwara mgodi na ki tunakula alafu nakumbuka na muhurumia. Kwa nini? Na watu kusaranza kama kama tunakula tuseme tunakula nakumbuka ile maneno nimemficha na muhurumia. Kwa utamuficha kitu ya maana sana. Ekine gentege ke Mary. Omari the fact remains to be Mary. Ngwako mwana. Ado mwana ukate ama ano muzaji orama ndalioe. Era na mate talioe. Never generally the way to come on your arm, you don't want people to care about it. The best thing I am not achieve. One was no matter if what. I never know that my home. One has a rosette. In a gym of a year, Mogaka and I know you want to see Vandera and I. In a go. All of them come here, they come here. Na yes Sami yangu Sami ara kuona Mary tiana anda bakwani boira buya waire nata to kwani sa waire nata to kwani senge jo chinsa cherira lakini na ranga tiga inche to kwana mangana ya bono itoko lika to tanga na ya te bono to tanga tuaye te Mary ni kwa to vivere usebita to ngogo se mi komentera saba aba minto ba kwanire nje bono nta ite ko se mi bono nta ite buire nga nje bono ninje omo ngwano yo bwate bono iga njogo cha kwera segente kinta to ko wadi we segente beta kama ngo ibero bobisi Mary nga ya ndaenda ngo ibero ngochara ona rochi na ngochare oyo modeli network ya butoka aya Mary ndate ngo ibero bobisi ngana kiyo chikote yo mungwano oyimba kanje egantongera obwa bwate kama egante kina kinta to ko rusi oro to bopi bona ire bono ninje bono bisete kwa date for mi ake yonsi otana gotebi igo konjera ngora igo pero yo mwana ochenjiria marieta everything na anda bono rusi birangara bionsi piase kaseneria o kosenga ngoje gocha barata tebi umata igo gosoka wachiro moinari roje kunyira ora ira no kwaba kwani moina
Bono inchu ngora igo. Motegi ento kera giansire. Na chire okeringe na kingo nyora ngotebi. Na siro gogotebi. Acha ke go kweberali. Nga baba ntebi. Nki bono bisire. O matenge kente giansire pi ngo singo gotebi. No anu bokuma ngo singo. Igonti koragira emukirima. No. Tadi ngoti koragira. Tadi ngoti koragira meri. Obo baba karia ku maximum monye ani ke karo. Ata kadi kyo ko tebi. Ono njogo tebi. Obo bisingo ko ibera. Buna bono. Inje bono ni jojo. Wo mwana. Munta oranga mwana. Omo erese ngora igo. Omwana ori na gotebi omwana otore nere omwana oyu na monyorete iga. Torko nyakweresa story yonse. Ebintu mbire kati yawo chigotuma. Ogochigo kanyagia. Yeah. Ko gara obikiria ke oerese ngomwana oyu na monyorete omwana oyu no yone na monyorete iga lakini tindi ko yora na te ba story eyo. Ngoji ko ngwa na ingo na mariga go rwa maisane. Onye ga kwa como gongo weta. Wale tinye birugo bochanje. Wala tenina kwale konyira soda watiga. Meri kwate na kwa mwata mogongo weta kwetu matasa mogongo ayiguru. Ora na kumbe muntu serious ando ko kwara. Kara ko bangina soli. Wale nisio motu kwate banga yari ko nyari kana na rote wende ke pira kinye sauri obwanjani onganjete na ro obwanjani kwa ngoro kiri. Buga bene. Gara agora. Dennis, wacha malize. Yes, Gichara, maliza kwanza. I'm to protect you. Iyale ngengota imanga naye. Lakini yesenge nchobwanjani. Neri yanda ebigwankorere byonsi bikocha gocha. Omwana kwa muchenjeria marieta wakorere byonsi. Iyale ngangota lakini yesenge nchobwanjani. Na akote biri bono iga. Omwana oyo bono noyo ito. Musacha ole buya bwori okarengara riike. Musacha tayo urata magotiga. Iga ko eberai agotenga bana na butoko tagete na butoko rigi. Oyo noyo ita agotenga. Kege ntege sini na muna nje bona yar ko boni je wate na ja one ge ntege sini ko na kiko sumbuete. Ikine ntege kiororo. Muragere amangana yere ko nani mangana ita ko ga ko yaleta SMS. Alafu etara wa korire igo abaibori barabutol ko nyakobo babulu ba ono ba maete ogo chakera mboro gwetera so mongina abana banyaroka mosiri ba gwetera so mongina okwa mote ya mangano mongino jote yumugaka alafu etara kwa bakate video na barabu tol ko bata story yons omate you have a friend oyo ko tabie binto binge byons biko bwa monto de bwens a friend yo ina rora atebi Andres kara chikunya koeresa baiboli na bako baeresa lakini ebinto mpika biko kwana toliko kwana manganonsi o mangano wo kwana make ayakwa gachoka njekina kiyo kanale wo saba na ande tonya kwa ba obe bagocha bacha kale to bokumango cha bategu bali na batebi gwali bono abasweli bagote nga mafia kara ya nuki ali bona erete kale Ntekina kinale go saba. Osibo komo tebi. Lakini go tiga ache manyere ko ruensemo. Ta ko cha nyomba. Bona o cha ko mweberali o nando ko nye ku ebu ata bi kanga ha manyira magana ali ko. Neri no ra nyore tara manya kwanza. Lakini go tebete o ko nyoro li yo sibogete. Jenara ina bwat. Wow. Thank you. Sophie, your final word. Time is over. Amangana ina mansu sana. Kwenye tima itiko sina wata mangana mansu ka. Odo rafiki yangu aliniambia unajua kuna peste yangu sasa mwenye nilipatana kama nishaachana na hawa mapeste wa kitambo. Achana na hiyo story, kanyagia hiyo story juu ashapenda mtoto. So na mimi nikasema acha tu nikanyagie hii story lakini ndani yangu bado iko. Hata namuoneanga huruma. Kwanza akinipigia simu akiniambia, "Wewe mbona leo hujapigia mtoto? Nimesikia hujaongea na nyumbani." Namuonea huruma. Kwa nini?
Haujakosea Mary. Huruma ni ya nini unamwonea? Bado Ekera kwenye unajua rangi ile tara nyingine mwere. ya utafungua roho na utamwambia ukweli. Kwa hivyo bado hujamkozea. Ayerigi time moikaransi onye kumamanya tange ayemwerese kire gintu. The problem Pero is kabwate sai ni ofu goseka kumukari gutwara ofu. Ofu teyo lakini ere nabwate off na bonko mutumira kironda gite gintu ngo mutumire location yo ndetera giitaga iga abariri ba isaransero na oyirie gintu tagite kuruge giita na ira ni nyomba ere bon mama Ayibono rinde ngise nabo rigita imburinde none chinkego komanyori akoretire gente giitaga abu ogochikora muhagi garendo matinga ya gakimu gakana bwatengana na rengo gate lakini nje angotebyo maitenera mpake musumbu ime yae chitaye chimori gite bono irio ngotwa no buchafu ngoire isiko Ndio kole contract. Unamaliza contract lini? Mwezi wa 8. Mwaka gani? Next year ama hiyo imefika. Yeye ikirae. Na yeye anamaliza mwezi wa 9 pia. Mwezi wa 9 next. Oh. Hiyo imefika. Hiyo imefika Mungu yuko. Yeye ikira. Kana kumwebera yaye kwa ikira. Yeye ikira. Kanya kumwebera yeye yule igete. Zangu ayetosachia nengo save. Chiwa sachia nengo save. Mshahara yangu mimi na save yote. Sasa yeye unajua yeye mshahara yake iko juu kidogo. Mwanaume rasmi. So yeye ndiye anashughulikia mahitaji ya mtoto nyumbani. Sasa msaji wa kuanjita nao tata kumwasa. Ya kuanjita nina aruga tega bwengo. Nayo kometia mangana. Nayo kometia mangana tata sister. Usimwambie. Rafiki yangu aliniambia usimwambie. Melia kan to na ne gerenta to komenta. Kan to gerenta to komenta goro ya mangana ya bantu. Ndata koru mfano ya mo. Muna sokoro chia gante biri. Oma tenyo ni koiruka igoro. Na bego korra kende yonsi ya kokora na bego koro mutu igoro. Kegwe tanya ne chabu na wego kobeker mutu igoro. Ya mache kerege ento no ene tintira. Lakini ya kan tongera kameta kora so mutu igoro. Ituko ndio no ene elimo era gache gasero mutu igoro. Kina kwa ni raigo. Egesera na mangana abanta bakuna gukwana onya ibye ko monyene to kunyanjira ituko ndi ara go affect I forget about mangana abantu bono ira mangana ali abantu bakuna gukwana ibona nyoni gweta ya tubo chabu lakini ituko ndio ara go affect Sawa sawa. Sasa si Please Mary. Amangana y'ikirafiki kinyinge kuba introduce ocha somo gakoyo ngoba ekinamba cyumo gakoyo banya gukwana nere kendo stop. Manyanga kine bamuswati omino ko gusadaria arobo menyo. Bamuswati omino ko gusadaria arobo menyo. Igo bono mangana y'ikirafiki kinyinge tigana etenene raye bie kali saidi kelyo tetokara kuba somo yo. Koigure? Again, ranya ko te no muswati yo mina ko te birigo. Mbeba nyinge njanya kuira munganyare. Mozonga ko te ngatiga bantu ko advice lakini mbako mekerie ndo egina decision. Egina. Engane ndo na ko te bine. Aye no manye to musajo weakness yae na obo norbuae. Umanya jinga kijingi yanjiri jejo mugako ora muamangana muna yo mindu kijana ko ire aya tegerera nande ngakijora muamangana ya tegerera ando digereri umanye onye gwaita bire ko mukungu ko sido ita ko mukungu onye gwaita bire ko mukungu umanye mugako na abunara abe nande mugako njira ora kane na kwanje na yo tendo gwetako ebeke buya bwagaje bugo akori good by the way nanjira nkorera amen. Mumenisaidia in fact. Bona kero mondakire. Ndende ngemeriri bagakwane your final words please. Mimi nashukuru nimepata msaada, at least nitakuwa nikijoin kila siku. Juu naona kuna manufaa ya hii nini yenyu.
So nashukuru kwanza kwa kuaccept nikaingia kwa live. Nashukuru sana. Wow, thank you. Sana I remember, mumenipea. Karibu. I remember Mary ndiye amekuwa wa pili tumesaidia live kwa show. So I really thank God the show is really making an impact. Pia kuna mwanadada tumesaidia hapa tena. I think you guys walimu walenga, you remember. In fact alishukuru sana. So I hope where she is amesaidika mpaka wa leo. So na Mary tunakuombea mazuri. Ndoa yako mpe tunaiombea vizuri. Biblia gotebanga umukungu gagotagore nyoma yae na mago kabere gusojerenda na mago kayabere. So urende to tagoro yo new marriage with your two hands. Esa etigago seseni ngo gotosabera bono tokore Sophie nayo gotosabera abandi bonse napagani. Yes. Tigato siga Sophie atosabera. Sawa. Tobeke birengeria soko sawa. Macheni twachira sora sebirebe. Tuwakira ngambia mona ndebe mana singi kyo kibogima. Tuwakira ngambia mana singi njaye twakwanire Yesu. Kwa bere gati yaito na enda konyoro yo minto. Na sabra ni bali bonse barwarita sinyagita na sinyomba wa tata. Obaramburira ko ko irinde banyaru kubena. Na sabra ni bali bonse batabwate se chingachi ya tata wa homeless. Batabwate kibakori batabwate sibakorara tata. Obaramburira ko bakongana babo kali tukeli mombanya oli mwabo bagwakira mbia mona ende bagatoina kwenu ali ndiri ya Yesu. Ayuwa sinasabire tata. Ragito chikoraro motori. Twebekira sama wakao. Yuto wika mambi nto wakirenga mbia mono tutari no wisanika. Ayuwa sinakuburi tweke kurabwa sore. Kwetera sama ni Yesu Kristo yoro motori to. Amen. Amen. Wow, usiku mwema guys. I wish you all the best. You too. Wow, mwancho muligereria. Nimeshukuru sana because this show is really making impact in our lives and the lives of those people who are watching. Kwa kambi ya mono asimwensi balia mo koresho yaba very successful. Bali mwensi mugote namo na intwe, bali mwakane internet, mwakane software and everything. Nyasaye tikabaseseni. Bire bikakaka na nchenda tabaso antimoke tomera na buli tukulia angyo mambi mogorobane sabato amatera na kurandia linde lio na sisi tunaomba. So tomorrow prepare your song, prepare your preaching na Mungu atatubariki kwa pamoja. Tigamba kanili obutukobya. Bali mutake toko join WhatsApp group namba nera abu go itansa ya Safaricom 0700169444 0700169444. Namba hiyo ni text on the bingu kuswa so from somewhere menta se WhatsApp group na mimi nitakuongeza. Nyasaye tikaguseni twara obutukobya.